hlalosa sello sa gago mo awa ere mama hlalosa engwe e thome fase ere mama e thome fase ke wa mva mna kitu e mo fe chance mama nka thoma re botse nna ke nna Rose Ngwate ke ga ke Jennifer se bogadi ke ra thoke ke na le sello sa bo mogadibo se ba nyetse bo mogadi ba ka ba metseng ya bona ba mpakisha phatlha ka le mogala wa ke ye ba itsebile go ka nna ke dutse ke ba tlhologadi ba swana le nna ke dutse ka RDP le mogala wa ka ke ga ba go fala 2017 ka di 13 a boloka e le mokibelo kgoro ya mogala yo ba dula fase ba ka re mogala yo ga go sho o tlhokofetse le ntse le na le stem re rwala se e leng sa go le mogala wa gago le tle le tswe semmušo le kokotleditše se e leng sa lena le stemeng a gwa diraga ka mokgobo ke logotse ebile ke aparetse mogala wa ka ebile ke apotse ka mokgobe ba rutotšwa ka gona ka lapeng la mogala wa ka a go ba jalo ka bakeng sa bo mogadibo ga ba fihla ba goroga ba re tswa ka gare ga lelapa la gore na o etswa a o tse o tshwere selo ka fela ke fogohletša seropeng ba mpotša gore ga re ka kry-a phatlho e shorta re tlo go biletša ditsotsi be re nyakele ngaka le Zambiki ka September ba boa gape re tswa ka gare ga lapa la borena ene ka nako bana ba dikolong ga bona polane ke maphodiseng a matlereke ba mphethuša ka fihla ka llela go bona ge o swantse re etse ba mphegeletse bo mogadi bo ba tsena ba re ka lera ka mosadi o gare ga ngwaga bana ba dikolong ke sekolo sefe se ba ile go ba amogela e mo le mo a sepela ya mogaga ya go nna ka boela ka lapeng la bo bona bana ba ile go fetša go ngwala ke re ke tša se ke tlile go le sona ke boela RDP go fetile beke tše pedi mogadi ba ka ke ga e tla le monno ba re kwa ka mošate a fihla re o rwale phatlho e le ya gago le monna gago o e bušetše bogadi wa gago and then ka di 27 wa nyakega mošate a se nka mphana ka gore le nna nka te tlhalosa ka di 27 ke lene tšeo ka botšiša baagišane ka re kgane mošate wa bolena o dira jwang ba sa buthe go lengwalona ka re mošate wa borena ba re fa lengwalo ba raowa mošate wa mo le bona ba fa mangwalo ka di 27 tše ka te thwala ka ya mošate a ke fitlha mošate digate di tswaletše ebile 11 o'clock ke bona mofete ka tsela ke ya moša ka re mošate wa bolena gane o bula nako mang o re ya šetše le nako se se ra o bule e re ke re le directeng go a bereka ka mošate ra fihla ga mo monneng wa bereka ka mošate ka motlhalosetša statemente sa ka rena statemente seo a go tla report-o so ke ge ke tšeka ke boela morago ge ke fihla RDP ke kry-a terekere e na le banna ke bo mogadi bo ba ka ba bararo ba re latile phatlha le mogala wa gago ge e sa boele morago re a thuba or re le tšhumelela ka gare ga ntlo ka re polane keng a ke ye sephodiseng se nthuše ke ile ga fitlha sephodiseng le bona ba tsena ba re taba e ya lena ye nna re ka se kgone tla kgona ke ka le ka khotho ka motshwanantshe ka namela taxi ka khotho ga ke fihla mogadi ba ka lena ke ga a fihle le nna re ke fihle re latelana ka dinomoro a tsena le nna ka tsena nna ba ntukišetše ka boela morago alright ga ke bolela so le diaparo tša ka ditimetše ka gare ga all drop le dikobo tše bankapo tšeo ka tšona di tšeera di na motšee ka direle sebaka ke thome go reka seaparo ka la boswa tše dingwe ke a gona letšo phatlho le diaparo tša ka di tšeo le kobo tša ka tše bankapo tšeo ka tšona alright ke kgopela gore re feng mama chance mo leng ka no bolela dumelang abele ka tlhompho ee le boikokobetso ee ka mo go tlo nyaka gore bolele nnete nnete ya nyakega nna
ngwanyana go bedi ka mo gae ke latela buta ko mogolo ge ke bolela nnete pele ga modimo a buta rena wa reng ke monna wa gae ba balwa re mo checka nna ke bereka Bedford ke mo checka toropong ke ya fasilo godimo ka ngwana wa mma wo re sa mo tsebe wa tla gore woki yena a re ge a buta rena ke a etswa ga boteng a ya ka ga ya go roballa ka ga mma woki a bolela le a buta ko mogolo wo ke mo latelang wo le a buti wa ka o ke mo latelang ke ditšhomi le nkuso re ditšhomišetše ke ra jwang ditšhomišo wo ba ratana le a buti wa ka ntše a ratana le papagolo a ba kopantše a nkere ba re mo re tlo bolela dinnete mo re tlišitše mo gore ke re bolela okay e re ke beya gauteng gannyane ke thome mathomong la mathomo mošimanyana a šetšeng ka mogae wa di-twins o mphounetše a re sesi gape nna bekile mamixing ge ke boa ke kry-ile mmago mokgaetša sepetše o tšere ntlo ka moka ka re gao ga jwang a bo tšere dilo ka moka ka founela nyatsi ya gage ke leng abuti wa o a robana le yena ka re abuti ke sa ya gae ba re motho jwang a re jwang a ditšere ka kgomola ka gae nna tša koloi ka gae ka kry-a go le empty ka re abuti ke fitlhile ka gae dilo ga di gona a re o di tšeelang ka ra ke tsebe ka tshwara bo bare batho ba ramogolo ka tshwara le bo malome ka ba founela ka re soso bo malome ba re le sekebe la ya maphodiseng a nkere le yagile le setšhaba yang ka mošate ra ka mošate ge re fitlha ka mošate ra ba kry-a ra ba fatana ba re o sepetšeneng ra re maabane ka mošate ba re okay go lokile kana ke bolela ka mošate wa ratsone ba re go lokile ba mošate ba re a reng rokwa ba sepela nna ka šale ge ba fitlha kua ba mo kry-ile ba mmotšiša ba re gao mma re motlhaleng wa thuto a re ke itšere ba re o itšere ka mabaka mfe ka gore go itšea bo go ne mana a re ke no itšea ke yaka ba re aowa matlega le gore ke ya gago nke bo wena o itšee go ne motho ore ka gore wena o te tseba o le ngwetši ya ga phane o nyetswe mosadi ga a di jwawe go bona o ka re motlho mone bothata ka mogae ya go ba le ba go nyetšeng ore o ye go bo malome a ba gole o lle sello sa gago le bitšane le lefamily le tle le bolela ditaba a dira ka mokgo ba re kgopela gore thutoe o e bušetše gae ka di-27 a re a dumela mmeo a re ka e bušetša a se ka e bušetša rena ra re late ge re e lata kua ra mo kry-a se gona ba re utswile ra mo founela ra re nyaka difounu tša ge ba re ganetša ka tsona ra dula mola ke ga e tla šana le bana ba ga ba barago ka morago ba etswa ka rathoke ra re nyaka thuto re e latile a buto mongwe a wa malome a re founela re ga a gana tsano se ke bela dira selone sepela le maphodiseng nne re monyaka mo re kerešetša le gona le matlilerikeng police station ge re tsena ka police station re tsena le ena maphodisa matlilerikeng ba re go yena ba re mme bo le mo maloba re ileng go wena a re le boletše gore ke bušetše thuto e morago e tswa ka mola ba re o e bušeditšena a ra ke ne tšhalete ya go bušetša morago e le maphodisa matlilerikeng ba re jwa le mara ya go ilata o nayo mara o swantse o bušetša o nayo ba mosola mmeo ba mosola ba ba re ka re no nna ka re mosadi o ga ne bothata o nabo ga a na bone bothata ke a buta rena wa mmerekišang wa ne le yena wa mmerekiša go daturetša mokutu a ke mosebe ene go bile gore nke ba buta remo ke mmotse pele ga ntho ka mo ma mmotša maphodisa ge ba botša mo ba re wena mme o wrong o tlile morago botša re dile 1 2 3 wa o sa dira ka re ba le lena ga molao re bereke jwang ka gore lata thuto yeo ya ngwana bo rena maphodisa ba re ge nke be le swere lengwalo gongwane rena be re ya le lena kua ka gongwane a re ne lengwalo la le ne lengwalo la gore re ka ya kua lena sepelang ka moswane le eng se a buswa le o tšea lengwalo and then re tlo tlelediše mo re kgone re late thuto yeo ya ngwana go lena ngwanyana ge šwa mo se a buswa a re ga a ya kua foroga ya kua a tlhakana wo le abuti mmeo le abuti motho le motho wa gage ba ya kua o ya founela mogatša gare ba re lata thuto kua ba o tšea lengwalo a re sepele ka pele e ba ya kua ngwanyana go šwa bakere a rende abuti ba le go šwa ke dihlong a se bora tshware ka lese abuti o botša wo o re tsamaya ka kua
o dira wa direla protection order akere ga ba ya ka go ba dira ile protection order ba ngwadile mabitso a batho godimo ga mana ngwanyana go sware nna ke nayo e kirile ke Helen wa last born akere go ke nya go bolela nnete mogadi bo nkwe ga botse akere ene bila ke go mogadi go jwa so ga go fela mo motho bo go ra di yena o nyetse nna ke motsebe batho ba modimo ke motsebile ka tšatši la lehu phega ka tšatši la lehu ba re ga bone mosadi a mabile ba rone mosadi ge ba rone mosadi a botwaka ka gore ke mokgotsi wa gage a re mmane o ra mma waka a re mmane ke kgopela gore ka gore la bona gore ka mogae motho o robetše and then a ne mosadi a go robetše monna o robetše jale re dire ba nna re kgopela gore monyale mma ka re nna a kenya ko topofa ke tlo monyala ke tlo mofana ka gore nna ke te kgoletše o tlo mo support-a kana o re a bute o mogolo ke ra nyatsi yao na pele o tlo mo support-a ka eng mma na pela bute a re nna ke tla bona plan a buta ka ntšha 2000 la nkwa ba modimo a ntšha 2000 a o nyala o ka 2000 anke ba tseba gore bona ba dira tše ba di dirang a o nyala o ka 2000 nna re kgomotse go la re beletše mma ka mpitša a re go nna re anke re ngwana mathomo wa ngwannyana o di šega le mmaga a re ngwanaka o ne nto engwe e sepela mo ga ke e bona ga botsene mara ke tlo e bona ka gomola ka ra mmane di tlogela di tshwene ile mohlang ge oki a nyalwa setupo setla a ke re setupo ntate moremi se a hlapišwa se latiwa mošala se hlapišwa ko mongwe wa ka gae a butaka ge ba swantse borramogolo le bona ba bamiše ba re gape mfolo a sepela go hlapišwa setupo mo kae a tšhabatšhabela dinosekeno tšhaba makgome a bona ngwana bole lepokisi la ngwana bogale tsele ga tloga mo ntate moremi a butaka go sasa batho ba opela ke na le modisa ba ya kae mabitleng ga gona ba monyaka ga gona ba re ka bule lepokisi ba tlhoboga ba gona ka re go mmaka ka raga mmane o buletša re di lesedi go le mmogo di tla bona motlha kotula jale ke kotula yona e ande se se šalang motho o nyetše ke soli a phane kua mohlanga kua o tšere thuto ya papagoo ande papago a bolelang kana re ke monna wa ka papago o nyetše ka white wedding go ile mohlobong la nkwa a tlogela dithuto tša bana ba wo ba ka se seng sa gage ene godimo ga mo re mo tša re wena go sepela o tlogele lotše le mma robetšeng a re le ga ka boa ga ne tabane mara a tlogele dilo tša bana ba mmago o robetše o hlokofetše a kere mmago o hlokofetše le papa bona o hlokofetše o tlogetše thutoleng le bana ba yena o atla ba leng ya kotsi ya dilo ka moka maphodisa ba matlile ke ba motšhe ba re mma go gore wena bo o thuša monno go patela bo bereka kae a re be ke bereka diforong lephodisa le leng a tsore ba re ke mang a re ola gore 150 e ka reka sofa ya 25,000 sofa ba mmotšiša a seng ka bolelane a re tu ka mmotšiša ka re wena bile le lebitso la ga le tsebe le bana ba ka ba tsebe nna re mo tsebe motho a re mo tsebe re mo tseba go jale a šetse a le ka kua gaya a utswa phaglo nko e swaraganyana papa ke nyaka go botsiša taba e nngwe mama a ke re o tlile mo o nyaka thuso a ke le kgopetse kare ka gore radio lekgolole ga e bereke re tlo tšea taba lena re tlo e gatiša re nyaka nnete gobane le bolela ka batho ba bangwe akere re tlo tšea nto re tlo e gatiša mo e bonang ke mang le mang akere re kwana ke jale ke nyako tseba mo wena mama o nyetse ke mang ke bomang makgonyana ba ba tswang go nyana ke nyetse ka tšhalete tša monna ka tše ditšo Pukišo e re ke bomang ba tšo lenyetše ke bomang go tšwa feleleng ya gapha wa bana baka le mogalayo a sa ramogolo a bana ba gago ra ena o ba reng papa go a nyaka go feta go jola bula le le okay le mogalayo wa mmeo okay e le ba babedi fela go sene mosadi go sene malome a bona go sene alright magadi a bona ba a tlišitše ne ba ile la bone ka la bone mogala ba wa bolokwa a e tla freda ke la botlhano and then right ke mogala la ka togoroga ka la botlhano ga botse ba tso go kgopela la botlhano la lehu before stopo setla mama stopo setla la botlhano manthapa make then ba tso go kgopela la botlhano furu alright it's fine ke kwa le bolela ka mma go monno mogala ba go tlhopetse 2017 a ke
o bone mengwaga me kae o dula le ena ka tlo tlhofala ka 2017 ke nagana re swantse o e gopole ga botse o ka se lebale gore o dutse monneng le monna gago le monna ka go ke dutse le ena ka 2009 warra ke nyaka go tla ka mo go wena ka mo ke ra moshimane monno go bolwang ka ena mo ke papa wa o ba reng o nyetswe ka lešira a utlile ka motlhobolo ka ga phane ke mmago papa go tlhofetse ka 2017 mmago o tlhofetse neng 2015 to 2017 and then mama wena o re o dutse le papa go o ka 2000 and something o dutse le papa go mmago a sa phela aowa mmago ngwana wa mogala baka ka bapalla ke taba tse bona mama emapele ai ke dutse le ena ba šetse ba hlalana mama emapele ke nyaka go nkwešiša ke botsišitše potšišo o thomile neng o dula le mogala ba gago wa bolela ka 2009 again mmago o tlhokofetse ka 2015 and then papa ga tlhokofala ka 2017 gore ba šiane ka 2 years ke a rereša and then potšišo e re wena o dutse le mmago le papa go mmago o a sa phela na that's the question ba šetse ba tlogelana a nyetse kgorong tše dingwe manga nyetse kgorong tše dingwe mmago o nyetse kgorong tše mama o emapele ba se ba tlogelana tlogela tšela tšako potšišo kore kgotsa ke nyaka mmamane ke nyaka go kwešiša ntonga ke nyaka gore go be le nto e fetang ke sa ekwa mmago o tlhokofetse ka 2015 and then papa a tlhokofala ka 2017 ke gete ya 2 years and then potšišo e re mama o thomile go dula le mokhuneng o bala boma 2009 gora gore jwale ke nyaka go kwešiša taba gore wena o dutse le papa go o mmago o a sa phela o be a sa phela right ge mmago ba a sa phela ba be ba dula kae le mogala ba gago ba dula toropong mo RDP e dulang go yona go thomile mang go dula go yona nna le mogala baka le e butse ke lena okay ai ke ra ntleo ke bola ka RDP ma ye e leng gore le dula go yona le bolang gore diphatlo le dula go tsona ka moka a kere mmago ba sha tlhokofetse warra RDP go bolwang ka o dutse le papa go kae wena le papa go le mmago be ba dula kae ga botse papa ka le mma ne re nna social group a tla kwa le a tlhale Thembisa a berekela Bradman a tlo kwa le na tla Thembisa because of navetha na tla after the quake a tla high until a reka stand ko Matlerekeng and then le horeng ka 2012 sa le ba ntsenela ka marantlo ana sa ditse le phatlo tse papa go rekile di phatlo ka tseno after 3 days to 4 days e be ke he nna ketla a tlo mpontsha gore ka 2010 le ke tlhakomeng a re go reketse phatlo a ship ya hao wait stene se papa go a se rekileng ko Matlerekeng e be e le stene gore ke ko ne le stene se se feletseng ne sa RDP e kwa ela ne le stene se seholo a sa se fetse go se patela ha mpotsa na re o kolota monga stene se la 16,000 a re ke tlo se feleletsa mafela kgwedi e be ke ya ke tse dilo tsa di dirile bjang and ne se tsa rekile phatlo ka mara stene se ba rutswetsa ntho le go pompa metsi a re na stene se nka se se reke ba ne gore ke patele le ntho go pompa metsi a re nkampe ke reke go nyaka stene se sengwe gape mara he nna re ntse sebaka gona mo ntlong until ba o ngadile mo loreng ke he ba ntsenela ka marantlo a itse dilo tse le sa le di a bosiwa tse tsotlhe ka ba ka dira di busa di ya police station a itse le ntho mathomo re ntho ela ne le eng o di bone he setse papa ka tlhokofetse ke be setse di sena distance rona ba di thota o ka rone le tse ba di shilong go ena ka rone le ba ba ka mojarateng ba mpoditse gore ka tsore why grandma is there why eng is there a re di shile kwa nna ba ne sa tlhalane gore ba re ba di shile kwa re diphi go ena ke sa mitse pele so ka ipotsa gore ba di shile ka rena go ne le family ya rena go le bana le go rena go ne re la go teng ba re go ga tsela ne ke potsa gore ba di shile ka mole kante ba re dilo tsela di setse kwa le so ke botsisa o mo kere go ena kere kante dilo tsela tse tsotlhe tse why di grandma tse di sa fela
a re di setse kwale case ke utlwa nna ke tsamaile ba re yena setse o nna kwale gore o nna ka motse gore o nna mabaka mafika ba itse nna le nna ba tshwana nna pele ke bone ke botsa ke ramolo o mogolo ba re nna ka tshwana nna le mosadi ya papaka ke re bana ka re ba re o ne le ngwana o monyana ke itse ka ngwana la ke ngwana go hae so ntse nna ka moragele ba ra a khona le wena go boela morago he ke boela morago o utlwa ba re yena o nna ka mona ke ne putšišo mama o dutse le monna 6 years o sa dile ba gago ke mang o bo bolela le yana ka founu o bo bolela okay putšišo še mogala wa gago o bolokile mosadi ya gage mmago o jere ngwana ke ga motjaro mo feleletse mo gobela maraba starta ngwana a tsamaya ya boloke mmago mogala wa gago putšišo e re o bolokile mmago a moloka ya mara ya mo o ka re ya metlhale ga botsebotse dilo tse di thoma ka mothomo gore la mathomo a ke di thoma ka go kopana ke re mme o nyetswe ka morago ga lehu la bro bana ba ke bana ba ra ngwanaka so dilo tse dintsi re di dira mmogo nna ge ba ya go nyala o ka lehu la bro nna ke tsogetse lehu la bro ba mpitse e le sa tota ka furu ke ya kwa gae kwa ga rangwana bro phuthile ke nna papa o moshimane a fitlha kwa phuthile ke nna ke mo kry-a ke re o tlile neng ba re o tlile maabane nna ebile a bampotsa gore tlhokofetse ke nagana gore ke motho e leng gore setse a tsamaile so in short ka morago ga poloko go tsweletse mmeo immediately a fetsa go boloka le nna a kontseng go tsweletse mmeo mmeo a tswelela ka morago ga poloko ke ge ba re tsebiša gore ao maabane re ile ra tsamaya raya kae re bona gore o bororo o tlo tlhoka motho a ka module a ka mollelang a modulela le terase ra di kgomolela ra no kgomola bjalo o tlile o apere re na gona taba so ka morago ga funeral bjale ka ge le tseba gore re tshwanela ke gore re be le caucus family caucus re ile re tshwanela re caucus go caucuswa gore go berekwa bjang ya ba e le gore re discovera gore motako wa tlhokofetseng the late bana ba ga leshiba so ga go bolelwa ga go sa bolelwa ka bana ba go ile go ba le tlhakatlhakano e kgolo meeting o ile wa pala ga o ne wa tsebile gore ditlhobolo tša papa go di neng a tsana re kgona go tseba sele godimo ga dilo tseo ka moka right nna wa ramogolo ke a ge ba mpitša ke bitša ke yena bror o mogolo wa abutao ke ngwana ke bana ba rangwana so ga mpitša always ke dira dilo le yena so mmeo dilo tša di bolela ngwana bjale di mpiša botlhoko kudu ka lebaka la gore mmeo ka kwa gae ka bua botlhologading ba gale o dutse le mmane mo ga tsa rangwane so go sepeleng ga gage ka bua gae ka bua ga rangwane a ke tsebe go sepetše jwang so go diregile gore mmane a robale ka morago ga ge mmane a robetse boloro a re mo go nna a butago gore a ke nyako bolela ka mabitso ga botse a re mo go nna a re mfo gape ka kua gae ga go ne motho go šetse bana ba ba rangwane kua mafelelong ke matšhintšha mabedi go šetse mošimane o mongwe eno ba motho ga mo gae fele eno ba motho ga mo gaeso ke yena a šetseng ka kua gae so boloro mpontšha lapa lela gore molapa lela ka mokgolaleletsa bona go ga botse go ya gore re late mosadi o laku and then mosadi o la tla dule ka mo gae ka gore ka mo gae ka mo go be le seriti go bonagale gore ke ka gae so ra e amogela ke tsamaile le yena be re le gore bana ba rangwane be le yena bororo a lapa le la rangwane le bororo o mongwe a rangwane so re ile kwa re ile 3 re ya go mmeo re fitlhile kwa RDP mo ba ile gona le a tsamaile go kwa rangwane le bana ba ba gage ba le koo so nna ntho e ntshwenyang kudu kore ke tshwenya ke yona ntho ya gore mo dilong tse dingwe batho ba ba nyaka go bolela nnete ene ya ntapiša ntho ya bona e mme o nna re fitlhile kwa re le 3 ra mo kgopela straight ra re mo go yena ra re mmao ya re go botse re gopela gore e ka bua gae ka bua
go re hlomola pele re tshwarele lapa lele e tla re ge mošimane re bona gore o ka re wa tlhabologanyana o tla tswa o ya go dula mo o tshwanetseng go dula gona go lokile o re botsa ka mathata a dikgaitsedi so mo go na le kgaitsedi o mongwe wa le-twins ka mogae o re botsa ka mathata a dikgaitsedi so ntho le delay until le-twins le la sister a tlhokofala after a tlhokofala na a ka kgona go boloka be re ne le maku different be a ka kgona go boloka mmane mogatsarangwane a ka kgona go boloka kgaitsedi bo wa le-twins so ka morago mmeo re mo gopetse re re go yena re re ka gobane gore o tshwenya ke dikgaitsedi ka bua gae ke gopela gore ntho engwe le engwe report ye nngwe le nngwe any mistake ke gopela gore o botse nna ke a go gopela ashu ke moditse so kare ke gopela gore o botse nna re le three kare if o bona gore na ke approach la tawo ke ra o mo ga bora ngwana e sengwe ka mo lapeng le ke re la tawo and then re kgone go dila le ba bokgaitsedi ba o reng ba o fa bothata ka mo gae mme o dumetse so o ile gae nna ke mo kgweditse gae a gona bothata ke gae jale o dirile ntho e kao dilo tse ka moka tsona di diregileng o tsere thoto o tsamaile nna ke le so ke boletse le yena ke molatile a zanga mphounela a zanga ke kwa report ya gagwe gore ka mogae ka mo ke a tshwenyega dikgaitsedi tša gagwe ene to my surprise ka kwa gae o bula le mošimane o mongwe kore o no tla ka 12 o tsamana kwa tsamaileng kore ebile a na problem le motho and ba dutse malapeng a bona and a ba bua re ba rileng gona and o mongwe wa mafelelo o nyetswe gone kwa ratho mara ka bua o gae a na le mošimane fela ka kwa gae mara nna ntho ya go mmakatse o kgonne go tšea thoto ka kwa gae and then go sene motho a sa re botsa selo nna ke tšetša gore dikgaitsedi ya motshwenyo mo go nna ke mathomo and e ke ntho ke mmoditseng yona straight ye nka mmotšhang yona ka raka go botšhana so ntho engwe gape ya e tshelang ka morago ga thoto eo re dirile follow up go ba tšea thoto nna ke ba boditse gore dilo tša ka mogaramane di a ntapišitše and then go le so ntho e mpolaišang pelo ke mokgwa o mosadi wa speecheng ka ona ka mogagešo ka ntho e bontšhitše lenyatso le legolo la gore motho a no hira terekere a late thoto ka mogae ka mo a e rwale rena re le gona ene lapha le ile la borena osi mama wena ga botse mpotšego RDP e o dulang mo go yona e rekile ke mang goba e ngwadišitše ke mang okay nako le adimiša RDP thoto a lena be dutše ile kae ye wena be latileng ye e leng thoto bo sena RDP ya and then o dula le mogalabe be le dula kae a ke RDP ela le yadimile ke nyako tseba re thoto ye wena o e latileng ka terekere gae o e latile e be e le kae le tswa e reka neng wena le mogalabe thoto e be dula ba go na le ntho a e rekile go apala go e felle ko matlatleng gape bona mama ora ke wa bolang ka yona mošimane gape mama se mogala bo mo kry-ileng ka dula a ne le sona le sa mmagogo ge e le gore ka nnete mo o tlo nyaka thuso ke go boja nnete thoto mmagongwamo wena o tsene mo go yone ge e le gore ke nnete o nyaka thuso gobane ke thutlela ya mmamogolo and thutlela mmamogolo e ka se ka latelela mmane wena ka ge o le mmane o swanetse gore o kwe ba ba ka gae gore ka ge o le mmane tshepedišo ya gago ya lenyalo e tlo ba buang le stane se tlo ba buang and gona mogala wa gago o swanetse go direleng monna ga a nyala basadi ba babedi mosadi o mogolo o monyakela stane wa bobedi bona polane ka yena o monyakela stane kae then a mo diela thoto ya gage koo thoto ya mmamogolo ke ya mmamogolo thoto ya ga mmane ke ya ga mmane lapa la mmane a le jela mmamogolo so taba ya RDP yela le yadimile gora re wena le monna wa o le motse gora re gombe le tšere thoto ya moku le beile polekeng ye lena le yadimileng go yona ya bobedi tabaši o reoletše monna gago kae o tšere nako kae o dutše bogadi o roti 6 months o tšere 6 months ka nako ba go apeša ba bogadi bana ba be ba le kae a goraba
ba lapa le legolo be ba le kae ba mosadi o mogolo o tlile a tla boloka papa go a boela morago ka lona tšatši le go phutha papa marumišu dilo tse di sepetse so o bro o tswela magweng ga botse bo go sene bophelo bo kaone le mmago so o tlogile ko a ya go aga mo a reka mako mo matlerekeng go ba reka mako mo matlerekeng a rola thuto ele a ka moka yona e beng e kwa magweng a tšhela ka mongwako wa mo matlerekeng so ga palelana le diamond ka dipatela and then a šaretswe ke ge a iphiriela a nyaka lefelo ka mo matlerekeng a ya go hwetša mmeo a le noši a kgona go mo amogela banapa ba tšea phatlo eo ya mmago ba e tsentšha ka mogare ga RDP eo so the day mothako a tlhokofalang ge go diriwa di-follow up ba hwetša e le gore no marokgwana gage diaparonyana tša gage di ka hwetšagala RDP mo go dulang mmeo so ge ba fitlha ke ge mmeo a ba fa direction eo ba rwala dithoto tšela ka moka ka tsona ba ditšea ba di šakua gae le yena mme wa sentja ke mo letšatši la mathomo la ge re tswa dirapeng ga botse be le mathomo ke mmona right mama nke o mpotse mo ngwaneso ntlo ye o bolelang ka yona o itse o kwagalang o itse ba ga botse gore mogalabi o ile go tloga magweng ga fitlha maferekeng a reka ntlo o be e sene phatlo be ile empty ba dula ka mogara ntlo e seneng phatlo total ntlo ya matlerekeng e bolelang ka yona ye le ngwana a itse bang e be e sene phatlo a gona e kae o ra ke yone o itšereng mama phatlo ye e tswang ka ntlong ye monna mogala ba gago a e rekileng a sene le wena ke yone e o iswereng ke ra ke yone e o iswereng na so wena o swere phatlo ya monna wa e rekileng a seng ka ratana le wena mama ke a botšiša o swere phatlo ya monna wo nke tiketleng batswadi eno emišang matsogo re a le bona re tlo le kufanako ke re nyaka go tlile rataba ya phatlo mama o boletše ka molomo wa gago gore monna o ile ga a palela ke tša magweng a tla matlerekeng a reka ntlo and then ga a reka ntlo o rekile ntlo o bolela ga botse gore go bile le phatlo ka moo and then phatlo yeo ke a e rekileng a sene le wena mara le gore le wena o e swere gore ke a gago ka mabaka a mafe kore nke re no bontšhana kore ke ra gore batho ba bušeng gore rena a re tšee lesaete la motho kwa taba re theeletša taba a re le tsebe rena re theeletša taba gore taba e botse jwang so go ra gore phatlo ye ya papa e beng e le ko ntlong ye a e rekileng matlerekeng ke a bana ba remember gore ka sega ga borena moroka ge nka nyala mosadi ka mogorosha ka mohlobolo le ge re ka ba le diphapano mosadi a ba kua nna ka ba moki e sa le mosadi ya ka mthole and then sa gage se ke se rekileng le yena ke tša bana ba gage jwale ka ge moroka a hlalositše gore ke tša lapa la mosadi o mogolo and then wena gora go lwale o tšere dilo tša lapa la mmago bana ba ka nka ga tsona le tše mokgwa teteketseng tsona o di swere go wena ke tše o reng bao ba diša tsona ba papagale ere ke go botse something mamane dilo tša mohu di tlo go hlolla mathata wa bona dilo tša mohu di tlo go hlolla mathata go lwa le moo go ne le batho ba babedi ba e leng gore ge ba ka tsoga bana ba ba tlo go llela mmago bana ba ke mohu a ka se dumele gore dilo tša gage di phatlalle ka mokgwa e leng gore ga a buši ka gona mogala ba gago ke mohu a ka se dumele gore dilo tša gage di phatlalle ka mokgwa e leng gore ga go a swanela ka gona wa re kwešiša kere go ntwa le wena a se o hlabe ka lapeng la go batho ba ke mmago o tšena a tlhabileng and taba ya abuta bona le wena e wrong
very 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 wrong ka sega ga borena re le maAfrika ga ke kgone gore ke lo mogolo ke tsenele lapa la mfetho o monnyane ke bohlola taba eo ge nkebe e le gore kgoro ye go ratile goba wena o ratile kgoro ye nkebe o tsenetse ke ba bannyane go monna gagwe e seng abuta monna abuta a bona o dirile phoso ngwaneso and phoso ye o e dirileng as long as o se wa tikemišetša go ilokiša o tlo senyetša bana ba gago maphelo bana ba gago o tlo ba senyetša maphelo ngwaneso so wena re ka boeletša kapa ra go botša gore ka gore thuto ya go bana ba itse ba go wena ke wena o tsebang gore ke ge ke kopana le monna o be a ne le sofane le tafolane le thibane le fritšhane le tšea dilo tše monna gago o kopaneng le ena a ne le tsona o di bušetše ko gagabo goba o di bušetše ko lapeng la bo bana and then o šale le tše e leng gore o di kgobokeditše o ne le monna gago wena goba di rekile ko wena o a di kopanya le tše monna a tlileng ka tsona mara ge ke ekwa rangwane moke rangwane phahlo ye a bolelang gore borua gage o ile ga a palela ke bophelo magweng ga e tla gae a reka ntlo a go lata thuto kua magweng a e tšhela ka mona then go ra re ke yone e wena o e tšereng and remember ga ke dumele gore mengwage o bolelang gore o dutse le monno ka yona ke nnete o ka se dule le motho 6 years ga gabo ba se go tsebe wa be wa oka mohu ba gabo ba se go tsebe wa be wa tle wa nyalwa ka la bohlano la lehu and then o nyala ke mang ke ena monno ba reng ke a buta bona wena o tukutswa le yena go ira gore ga botse monna ona o be a sa direle mfabo ba direla yena gore wena o be kgausi le yena le dira diphoso and diphoso tša badimo diphoso tše di neng le badimo ka gare a di nako go botša maaka sese wena o nyalo ka go bona o phela ga mnate o swere phahlo ya bahu ba babedi o ne o mmuši wena o phela o tsenetše ke ramogolo wa bana mosadi ya gage o reng wa idumela taba ya gago le monna gage ba bolela ba tlodula le moramogolo wa bana a se nnete ba no gana gore a e tlaga gabo gantši ga re wa gore o dula mmago magaete ramogola bana ba rena a e tlagantši go kwagetse taba ya okay ka gore boolo gona lekhung la monna ga wena a buta go mmolokile ke mmone nako ba fiafiša dilo tša go tša mmereko ka tšatši la poloko nke we ka kwa go rangwane ka ya ke nyako tsena gona maonkgaetsi wa tsewa re tabe e tshwaretse bothata yone ya gore wena o dula leseo ene tabeke wa gopola tsatsi le la re tla bone ke RDP re le dire re go botsa re gopela gore o tšee thuto o e bušetse morago ke ne le Daniel Soyo wa gopola ke mama le fetoleng ge ka ba ke nnete a se ke nnete ge ka ba se nnete le gane a se nnete ke nnete a kere wa bankore ke re wena ke re maonkgaetsi tsatsi le ke e tla kua RDP ke ne le Daniel Soyo re tlo go botsa gore o tšee thuto e ya ka mogae o e bušetse morago wa gopola gore ke nna ke beng ke bolela so ke go botsa ke re bušetse thuto e morago wa gopola ene maonkgaetsi ke re wa gopolana ke nyako feta a se putša ka aowa wa gopola kere ene maonkgaetsi ntho engwe gape ye o tlong gore trafa kang wa re trafa nna ga botsebotse ke compromise gore o nyame ka kwa gae because sole ya bagwe a go nyaka a nyaka gore o nyame maonkgaetsi wa gopola gore ke ile ka ga Maria ke ne le sole re ya pulong tša matlapa ge re bua dipulong tša matlapa nna ke agile senotlelo sole o agile mtlhana sole o tswela mtlhana o tsamaya ka koloi o fetilang pick up a senotlelo right re tsamaile ra ga Maria ra bula matlapa letšatši ge le suela re tlile ra thoke to my surprise gore ra thoke be re tlo nyakang na re tsebe mara se ke se boneng tšatši lere o tlo gopola kere gore wena o dula le sole maonkgaetsi a ke nyako go iphiegeng bona ka dingwana re fitlhile mo larato ra tsena mo jwaleng sole ya go rekela di parking jwalo 550 pedi a ke a reka le tšhimo ra tla gae ka fela a fitlha ka gae re dutse ka gae
nna ke nagana gore a sepela go bua so ke bona e le gore Sodi ka bua ka moreng ela wena o robalang ka go yone o kukile ngwana wa nkwa o kukile ngwana Sodi o kukile ngwana ka bua ke busy ke na le bote ka montle so ge ke na le bote ka montle Sodi o kukile ngwana ka bua so nna ke boditse wena ka re mmago mokgaetsi jwale nna ka motho go dirang ka gona nna ke bua ga e ka ntetetse nna ke nyaka ba gae a ka laela go korobala wena o ile o latile Sodi wa rra mogolo o re yena o nyaka go sepela o ya go robala gae ga laela wa reng wa ra re feleletse ra mogolo re nametse ka mo koloi nna ke nametse le Sodi ka pele ke tshwenkepe koloi wena o nametse le bote ka morago o apere lumba ya Sodi a ke o apere o tsamaile bona o tlogile mo o apere lumba ya Sodi ya city council o nametse ka morago le bote re tsamaile re fihlile go nna re fihla gate-ing yaka nna ke tswa ka mo gare ka mo koloing wena o tswile ka kwa batho ba bote ba tla namela le Sodi ka morago to my surprise Sodi o ba ya go dirang ra thoke bošego bola ka lebaka la gore ka moka re feditse mediro and then re le bone ra thoke re swantse re tlogele wena le bote kwa ra thoke re tsamaye Sodi a ntatlhe motlhanka a meng a ntatlhe senotlelo a feta e motlhanka mara Sodi o kgonne gore a bue le wena a e le wena bua nna taba ya gore wena o dula le Sodi ke be ke e belaela ka e botsisa bote a mpotsa gore ke nnete because o dula le lena ka kwa gae and then yewe ke e mphileng nnete ya gore wena o dula le Sodi tsatsi le re le kwa 8 floor tsatsi le la tlotla kwa go wena re tswa go sheka taba e ya lena le Sodi ke mmoditse Sodi kwa go malome ka Sodi tabe e gona ke bone ka mokgo a ke ngwana ke e jwalo kgopela go se ka iphega ene le pheganelo tse ke le re le nyaka dithuso ge e le gore o nyaka fola go mente e tlo go thusa ka seo so ke go boditse a fitlha mola kare ke a phatlo o e busetse morago le go dula le Sodi o dula le Sodi e wa re ngamiša mama re gopela gore ge e le gore o nyaka thuso gore botse nnete ka lebaka la gore mosadi ga a nyaka thuso o tshwanetse a bolele e le nnete and ge e le gore o tlo nyaka thuso mama o bolela maaka le rena re batho ba semoya ke re tlo go bona and then a re tlo seka taba maaka bošego and if o nyaka thuso bolela nnete and then re tsebe go thusa ka ma potšišoši nna o a dula le ramogolo na ge e le gore o dula le ramogolo nna le ramogolo re a iketla nte le re kgone o tswala pele ka tse dingwe tlaba batho ba ke batho ba bagolo gape o ka se ba rope batho ba ke nna o bolela nnete nna le rambola ka right e lokile e tshwenye ke ya bona le ba babedi mama ebile before ya go mama se se wena o tsebang ka mama go le ramogolo ramogolo a robala ga geno wa tseba se se ge e le gore le nyaka thuso go na le thuso ye e leng gore mama gago ga a hlabišwa and batho ba santse ba hlabiša mamago ke ba and batho ba nyakang go hlabiša mamago a re hlabiša mamago re lokiša le dilo tša lena and then ge e le gore lena le nyaka gore dilo tša lena di lokišwe ka gare ga diphoso a go nento e tlo lokang and ge e le gore le tlile mo le nyaka thuso le tlile go bolela maaka ka nnete ye le tsebang le go pele gore mo batho ba bangwe ba le tšheleditšeng mo ba le tseba and ba bangwe ba le bona dilo tše le di dirang and ba di bonang ba bona tše ntšhi tša go feta tše ba ka gae ba di bolelang so re nyaka nnete mo ba ke ba bagolo ba ka se thome taba e kaka eke taba ye ge e le gore gona a wa nna le nna ke maketše mme ga e le gore gona e gona and then re tseba gore mo thuša kang ka gore gonke le monnola mola sa batho mo kore sa ne taba re lokiše taba ya lapa la bo monnola le lapa la mamago a ka se fetša dula re dp lapa le e leng gore le adimile ka mo le re ola ke papa go le na buang a senegalagane lapa la go adimiwa ke potšišwa mathomo papa go le na o ne lapa le le adimilweng o ke ngwana wa ntho le wa mamogolo wa lena santse re tsebe gore lapa la gabo le kae and thoto ya gabo monno santse e boele morago thoto ya gabo le na e le gona ge e le gore papa go lena ba bereka le kgone go tseba gore di-shares tša gage lo di sepediša jwang but taba lena ge e sepela ka maaka so e ka setsogo e lokile mama a go le 6 years a dula le papago ba gago papago ba sa motsebe a bolela le bago papago ka founu o tlo ba makoti jwang o dula le monna for 6 years
ba ga bo monna ba sa go tsebe ke go utama mos gape lehu a se lona le santileng ye gore mosadi ba go motseba ga bo monna ke phoso mathomo ye mama e dirileng ge o dula le monna go fihla go le o ne se a setšhaba monno ke phoso mathomo o ka se dule le monna for 6 years a go fihla o go fihlela o fihlela monna re le ka ngwana monna ko mogolo ke sho gore wena khaitile ka wa tseba gore ka se dule le boyfriend 6 years ga ga ba sa go tseba le wena o itseba ga botse ntse o le monyana go mmao o itseba ga botse tabeng khonyana je pedi fela tlabeshitse go ne le ba ba go tsebang go ga gabo then go khone go communicate le bona ge o e ba le mathata le botho ga go then o khone go founelana le bona o ba botse go ba o ye go bona o ba botse wa e bona so go ya ka mogwe ile gore ntwe e ka gona moroka mama ga le nnete ene le baka la gore ke re mama ga le nnete mama o mo kwa le ge o mutšha dipotšišo dikarabo tša gage di go botša gore ga a bolele nnete cause ge motho a bolela nnete ge o motšiša o no fetola ga botse gore ke a etseng a ke etseng wa e bona tabe e bolelang ke mogala boke monno go bolelwa ramogolo bana ba dula motlhanka rangwane o dula senotlele mme re go ga mareya wa e kwa ratho ke e kgole jwang gape ratho ke e kgole ka gore motlhanka four way stop bota ka motšea senotlele o topa o napile ke ga mareya senotlele iku rathoka wa e bušiša rathoke iku mara ba feleleditše ba fitlha rathoke ge ba fitlha rathoke ke ka ga ya bone molato a bere mara ka nako tša go sepela ntwe e gapeletšang gape gore ramogolo a bana a tle a gapeletše lebaka la go boela rathoke ke eng mola tlogetse mosadi gae ga gage motlhaka gona ramogolo o kuka ka ngwana ka kamoreng ye e leng gore ke a mama that's why re ge taba e le gona mama go tlile mo re banna gore lesore tlo go agiša nna ke ne ke le malapa a mabedi ma ne basadi ba babedi mohlang ke robetše tša lapa le lennyane ke tša lapa le lennyane tša lapa le legolo ke tša lapa le legolo a gone gore o mongwe o tlo ja sa o mongwe monna ga thoma a nyaka malapa a mabedi o tshwanetse goba a dikwešiša a beile dilo tša gage gabotse ande ge e le gore taba ya ramogolo e gona go le phošo ramogolo a tsenele ngwanabo ke rangwane a tsenela lelapa la ramogolo re ka se go tlogalantšhe le ene mara fela nnete re tlo go botša yone dulang le tseba gore ke phošo onkwešiša ande dilo tše dingwe mama di tlo tlema bana ba dilo tše dingwe tše e leng gore gomele re bolela ka tsona mo di tlo tlema bana ba ande di tlo loša bana ba monnola ke monna gago mara ke papa go bana ba e le go papa go bana ba wena o mma go bana ba ga e be dilo tša monna gago di le ka lapeng le legolo o le mmane o hlokometše lapa le legolo and then o aga lapa la gago bana ba ba ka se tsoga ba lwele a se phošo gore ngwana wa monna gago a tla roba le mpete ka lapeng la gago a se phošo gore tšatši le lengwe ka ge bana ba mma go bona robetše o fele o ya ka kua o ya go diša lapa lele nto re nyaka mo re nyaka go tsoša lapa a re nyake dintwane re nyaka go tsoša lapa ene re nyaka go hlola khutšo ka gare ga lapa le ka ge o tlile gore wena wa babelo solo mogadi bo šiba ba gona ge e le gore ka nnete o tlo nyaka thušo mamagolo sone a gone mogadi wa go tlo kwanang le wena because le nyaka thušo godimo ga maaka and again o nyaka thušo o tshwere dilo tše e seng tša gago wa bona phatlo ye o bolelang ga botse gore o kopane le monna e le gona a se ya gago and a o tsebe gore e tlile jwana ge e ka ba e rekile ke mmagoo then wena o tekgola ka yona o thabiša bana ba gago ka yona a kry-a o tsebe gore e tswa kae o ne o kry-ile e le gona disofa o ne o kry-ile di le gona e le disofa di dulwa then ge e ka ba di rekile ke mmagoo raga ditsena le nngwe e ke nyaka go e botšiša nna ke maketse ge ke founelwa ke bitswa mo taba le tseba gore taba rena ka di-20 re ya court o re išitše court akere re ya court re o seka molato gola maphodisa ba tlelerikeng le ba seabuswa le mošate ba mmoditse gore mme tla ga re tere boledišene taba ya re le nna ke mokwela bohloko akere ka re bona ka re mara go ka ba jwane
o tlebuse phatlo e ka mo gae and then go tlile ka mo gae re bitse bana ba ke ba bararo bana ba re ba bitse and then re bone gore bana ba re bolela le bona ba go sherele something nyana mepete e gona diotropo di gona re go fe something nyana ga gona go nkwešiša gore nna ke reng ke be ke kwele yana bohloko a kere mara jwale yena o ne phoso ga ne phoso ke a buto a rena o fela mo poison godimo ga mo rile re botsiša re a sa busa re o nyaka lengwalo la gore late phahla a botsišetša leku ene ga a botse re mo kgopela difounu tša mosadi ga a re fore a natso ene go malome ge ke bolela ka sebaka se ge le gore ba dikile ka re malome le boleleng diradio le rekwe ba re tsamayang ka boa le re botse mmeo nna ke motsebe ge e le gore wa ntse le bana ba ka ba tsebe o tseba moteng wa tseba ke thiritše taba e wa tseba nto eng koša bohloko gare ga taba e ngwe ka kgomotse sone ke gore mane goba bana ba ga bona bana ba ga ba kgone go kopana ka lebaka la ntwa e leng gore gona ande a ke bana ba motho ka ke bana ba mang ba malome ba palela go kopana ka lebaka la ntwa tše di hlolang ke mama le lena ka gae le boramogolo batho ba ke ba bona bohloko ke bana because o sa sa mama wena o ka robala bana ba gago ba tseba gore ba ne ngwana wa bona o e leng gore mohlomongwe di a mo tsogela ba palela ke go ya go yena ka lebaka la gore ge mama ba sa phela and then re palela ko kopana re elwa a ke tsorang kwa ka na wa tsa phoso mo ebile le mogala wa mama a sa le gona a lokiša dilo a sa phela because kore mogala wa mama a lokiša dilo tša gage ge o le monna malefo o le malapa mabedi monna ga a hlalana le mosadi a hla le bana ge e le monna o hlalana le mosadi o hlalana le mosadi a ba ekua o mongwe a ekua lapa ke la bana thoto ke ya bana nkwešiša gabotse so ge e le gore papa le mama ba hlalana thoto ke ya bana go tloga moo papa ba a santse re ga fetso ga hlana le mama ne ko botsa mama nnetake a bona dikgwedi tse pedi tse tharo a bona gore o ke mosadi ke a morata a mo tšea mo iše melokong ya gago a fihle a mmege a re ke le mosadišo o nkwešiša e padile wa ba dutše papa a sa le ka gare ga lenyalo nkwešiša so go le gore mmago le mogala go la bana ba lwetse mama lebaka šedi mogala bo paletše ke go reila koloi ye e leng gore yena ba le ka gare ga yona and then e paletše monga yona e tswile seporong ge e tswile seporong o tsore ge e tswa seporong e tswa ka maka and then ge e tswa ka maka e ba ditshepišo go mama moga jaaka go reketse thoto gae ola a sa le gona thutoela ke yaka thuto e onkwešiša diphoso di rile ke mogalabe wa mama mara morokane unless e le gore mama o be a dula le papa ka bonyaka go tekgola ge monna le mosadi ba kopana ka lerato la kago ge tata e tswa tseleng mma wa mmuša ge mma e tswa tseleng papa wa mmuša mara mama o paletse ke go botsa mogala ba gage gore ntwe nna le wena re idia mmo ya gore re no swana dithoto tša mosadi ya gago mogolo kapa tša bana ba gago re dibemo ke phoso taba gore mo dula mo RDP mo re kgatlhe ke ge re phela mengwaga e 6 ka moka ga yona ga sankere ya gaeno ke phoso akere mma o be a swanetse a e dire ntho ene mama a ke tsebe gore nka rapela modimo jwang gore a go thushe ko ra go fa le sedinyana le o mo le seseng thata a no go fa le sedinyana le lenyana wa bona diaparo tše dintsho tšeo di aparetseng mogala bola di tlo go tshwenya thata lebaka ko gore mafelelong jwale ka ge moroka a e tlhalositše o swantse o feleletse o e ba makoti a batho ba semmušo o ba makoti a bona jwang o sa banyake o ba makoti a bona jwang o senya relationship ya gago le ya bana ba ene o se kwanyaka go swanela ke dilo tše o sa di dirang wa tsare go le motho mongwe o duela ka nagana gore wena o ne le seabe mo dikgololang mmago bana ba go tlo gone go wina dilo tša gage a e jwalo mara ke ra gore wa tseba gore o mongwe e ka motlaela kgopolo yeo na gore o dutse le a ke o rialo o boletse ka molomo wa gago o dutse le mmago bana ba o dutse le papa go bana ba mmaga a sa phela ba sa le ka moka akere then mmage wa tlhokofala ga a fetša wena o bothante nngwe le nngwe then wa te tshwarela
then wa e bona gore le ge go ka diragala gore go ka ba le motho mongwe a ka no tsela ke go gafinyana tla ke tlhaloganya gore no mme o bile le seabe mola le hungla mmagola gore a kgone go wina papa gola a wine le phatlho ye ka moka ga yona sese wo mogolo ngwanaka ne ke nagana gore ngwana ngwanyana ke tšhomi ya mmaga ge mmago a dira diphoso o ne raite gore o dule fase le mmago mmotse gore mara mama wa bona mo ene ge o emelela mama le mo wena go ne dinnete tše le wena o di tsebana mara go ntlela gone go ka motholola because of ke mmago ke a re ene re a le kwešiša lebaka leo wa e kwešiša tsamayang le go dula fase le ya gemphisi ka mogare ga lena le tetokolleng gore se e leng sa rena ke sa rena se e seng sa rena ka se sa rena le keepeng tša lena and then tše e seng tša lena ga ke deka le dilokolleng mo re bolela ka bago ba e leng gore go ntlwa le mo lefaseng a gone motho a neng maatla go tshwana le batho bale ba tla le tlhafišetša bophelo la segolo matlho a lena then lo di tšea kae diphato ge ba šetše ba dinyaka ka re bona re go ntlwa le ge mama a šetše a ema emasoke ba ema emasoke ke nagana gore ke moya wa bona ba nyaka dilo tša bona bona gore gone maputsa gone mešate go ntlwa le ke rena papa go ngwano le mmago ngwano o ba leng bona balo ba loiša keng o lerwele le le leng mo le kua go bakholo go ga botse le thomile nkwešiša and then ge le thoma kua ba le tliša mo go lena gore le kgoneng go lokiša dilo tše di ba loišang kua morago a se phošo gore monna a nyala basadi ba babedi fela monna ga a nyala basadi ba babedi o swanetše goba a lokiše dilo tša gage ene o swanetše o bolele nnete ka lebaka la gore go ne bana ge re bolela ka bana re bolela ka batho ba e leng gore go sasa ba tloba go ntse le sesišu sesi e re ka re la monyadiša o tlo monyadiša o ne o nnoši ba ba se gona go nyalelwa ka yo ka gore ntlola le yadimile gona ge ngwana a ka tlhagela ke bothata mama o ka mophutha o ne o nnoši ba ba se gona gona wena go ka tlhokofala o phuthela kae gape o apere diaparo tše dintsho o aparela monna and o ka se aparele monna o e seng wa gago ande phutho ka tswaka kapa ke gore ke nyaka go boela morago ga nnyane mama mogala wa gago o ile a go botsa gore o ne bana kua mosading o la mathong mamogolo right jale wena ka ge e le gore ke a tseba gore tše dintša go mamogolo o ka se ditsene mara ke nagana gore go le mme o e leng gore o le bana o kuša bohlokwa ba botswadi le ge mogala ba tlhokofetse bo o swanetse gore o nyake bana ba mmamogolo wa bana because ge bana ba le baka tle ba sokola mara wena gore mogala bola kwa gago ora mogala bola morate wa bokaka ka gore o mo rata o swantse o rate bana ba and then gore o rate bana ba ke gore o ba tšeo ba bee kgauswi o ba thuše go hlokomela dilo tša di-assets tša bona because go nwela bana ba nka re go nwela kakapa a bane mama o ba kalela go yena mama o a ba kalelang go yena ko wena jale wa bona nnete kakapa re tlo e tšhaba bona taba tša dikgoto tsene sekolo gore no yena tša mokhuto wa di ahlola o tlo di ahlola ka tsela ya gamara nnete e tseba ka lela ba family go fa mohlala gore mogapolo le mona a fetšang go e bolela le ka nore ge le fitlha kgoto kgoto ya phafele ya mo a kwa monate mara ka pelong ya gage a tseba gore kgoto e mphile dilo tše e seng tšaka kgoto e amogile batho dilo tše e leng tša bona ya difanna so nna mmane ke gore kgaetšedi aka ke gopola gore wena o moko ke tlotla bana ka baka la bokgopo ba batswadi ke nagana gore relationship ya mohu le mmago ke nagana gore o e tseba ga botse and ke nagana gore le ge mama a fetša go kopana le papa go ne dilo tše dingwe tše e leng gore di ne o tsweletše dilo tša go tshwana le bo diphatlho ka baka la gore dilo tše o kua tša tlišwa ka gae a ke tsole beile ka ngwaga mang mohlomong ebile a ke tsebe bona bone mmogeme kae mara ke dumela gore
tše dintša tsona go ne le tšeo di tsebang gore tše a di a reka ke mamaka tše dula fase le mama ngwanaka for the sake of peace, for the sake of go ditukišetša dilo wena le bana ba geno ka moka ga lena mama gago o apere diaparo tše dintshwa di aparela a phale seo se ira gore mama ke mojala a phale dilo tša lena di swantše di sepele gabotse di sepediša ke batho ba ga bommago le batho ba ga phale and then ba ga phale ba tlo tsena dilo tša lena jwang gape le baka dilo tše gape ka kapantsho taba eo le ya ntšhoša because o bona mamao a ka ba le ngwana a dielelwa ka mogalabong mare wa nkante ke bolang ngwana o a ka ba le ngwana wa lesogana ngwana o ga a fetse o belegwa ka gore badimo ba mo ba nyakang ona ngwana wa ga ga rielelwa ka mogabo go ba rielelwa kwa mongwe wa ka kua gae then ka lebaka la tlhakatlhakano friction e leng gore gona wa kry-a le gore o santse o phasitše ngwana o ka kua ga o papa gago ya pala ka lebaka la eng dintwa a sa ke go tla sengwanto mo mama ke sa ibušeletše kere koto e ahlola dilo go ya ka maemo a bona batho ba lepokose ba tsene dikolo a ba kwešiše tshepedišo ya dilo ga ba kwešiše go dilo santse di beiwang bona ba ria ka lebaka la gore ba mmerekong potšišo šimalefe e simple mmago le papa go be ba saenile mmago le papa go be ba saenile mmago le papa go ba hlalane semmušo kgoto mmago o sa le marriage certificate okay re kwele mama o ne certificate sa lenyalo a o na sona ga o se ne certificate sa lenyalo a ke re wena ba gae ba go nyetse ka morago kgotho ba go nyaka lengwalo la gago la magadi le le saenneng ke ba gae ka nako ba etla go nyaka mara lentho le batlong go botsa lona la mathomo ba tlo re wena o rile lenyalo ka gara ga lenyalo and then go rile lenyalo ka gara ga lenyalo monna gago ba santse a re pele a etla go before a robala ka go dutile ena 6 years ba santse a gopele mosadi o mogolo le divorce certificate sela sa mathomo and then gore a tla kgone gore le wena a tla kgone go tsentšha dipampiring so no wena systeming ya mmušo o senyile and then o baka thoto le motho a le married o nkwešiše mmago ngwane o ga ya khotho a ya go bolela o re papa le mama ba nyalane certificate sese thoto ke ya papa o nkwešiše ke ra re tšea dilo ka semolao bone re a nneteng jwale mmago mme o dutše le tate 6 years tate a le ka gare ga lenyalo okay and then tate a dutše le tate 6 years a le ka gare ga lenyalo tate ba mo rileng ba mo fihlile potšišo kore na 6 years o ka moka mme a fihlile mme ba diana number 2 mogala ba gago kua bokae ka gae mo bašimanyaneng lapa la gabo mogala ba gago kwa bobedi go ne la se bona mošimane ka morago okay lapa la mogala ba gago le kae mama ka re ka bua ke ga gago so a o ne lapa ba ne lapa lebaka thoto ye e leng gore e dutse ka lapeng la mokgekolo go ntse le lapa la papa go le mama go le kae di-separation then mama a ira stand like ke buile go ne le stand ya ditse go bona mama go a ke re o dirile stand a se be sa bego se sa nyaka ba banga botate ba tle ba lebegele sona ka lebaka la re sela ke sa mamago ge e le sa mamago ba ga botate santse ba tle ba ntšhe tšhelete ba rekolole stene sela ba se reke ka se bona gore ba tle ba kgone go bega stene sela e bega bega and then ge monna a nyetše ka se ga borena a bolokelo ka gago monna ga thoma a etswa ka mohlobolo ka molala mathomo o nyetše o hlabile o rileng monna a bolokelo ka gago
monna ka lekhuru monyakela style ra mohlomela Tina o so a go bolokela Tina o so ka lebaka la gore monyetso o tlhabile ka mo ke ga last born ka mo ngusha ga botse papa go go lo robetse go ne le dikgomo tse santse a hlabele tsona go le dipudi tse ba santse a hlabele tsona ka ga lapella la mmago because of go na le separation papa go ba santse ke ba bele la pala ga la bana ba gage le leng gore lena le bana ba gage le tlo gona go ilela ka go lona mme o ile tse ka ga la pala mmatswalo wa gage putsisho go gore bo mogadi bo mogolo ba ra ba motseng thoto ke a e gore seka ba bo mogadi bo ba ra ba motseng re santse re lokisha taba gore magadi bo ba motsebe semmušo ke ra mogolo a re magadi bo boela ka gae a go ne motho tso o dusile kua gae o duleng ka kua gae ra mogolo o mmušeletša gore ba tle ba kgone go montšha ba mo iše steneng semmušo ba ka se mo iše steneng semmušo e le gore mme wa RDP ba ka se mo iše ba ka se mo iše gore before ba lokisa stene sa mama ba santse ba lokise sa boopele gape stene se se yang go bega sa mama ke sa bo mogala sesi le rometse ke modimo nkwešiša gabotse sesi and mama o ke sure batho ba fela dula le bona ba sa mo fe maele a mabotse nkwešiša gabotse so rena mama gore tlo mo fa maele a marai mama go ka nnete ge e le gore ba rata papa go tlo mo nyakela motse mama o sa le matsogo no mogopolo o feletse o le pasa o sa le tšhantsha go bereka ya gore se mogala go la go nneng go se direla lapalela wena ka wena o ka direla sona ka se tšwetša pele o ne bana šiba ba ne matsogo ba ne dilo ka mokana ga tsona se e leng gore mogala gola o ba se dira ka matsogo a ga bereka bana ba ba ka bereka ba thekela sofa eo ge e le gore go bakiwa sofa tšea dithoto le bušetse morago lo tša gago di bulega o aga lapa la ngwana wena le ngwana le santse le be le kwana gobane o santse o hlabela ga bongwana go ka se be le kwano le ngwana lenyalo la gago a le tlo sepela ga botse and go ra gore o tlabe o phela o bolela maaka bo o introduce gore bogadi ba ka kra talk tla bo sa bolele nnete wena le ngwana le santse le be di peace ke ngwana gago ramane ke ne ke gopela go no botsisa mme o diputsiso ka lebaka la gore nna ke a tlabega wa tseba ka go mme o a re berekang ka gona nna ke tse gore re bolela le ena re a kwanana mmago mokgaetsi ke gopela go go botsisa ke ka lebaka la eng o tlo ka bua gae o sa mpotsa gore wena wa sepele nna le wena re kwane gore o tlo re ge o itswa ka mo gae wa go tshwenya betišo e le sao se ya moso ene no gaga wa go tshwenyang ka mogae mpotse o kgonne jwa go se mpotse selo and letšatši le la re le matlere ke okay ke ka lebaka le moswa mpotsa selo ke ka lona lebaka le go kwagalang gore batho ba ga phane ke ditlaela ka lebaka la gore nna ke go kgopetse mmago mokgaetsi peacefully ka go botsa kare ke kgopela gore anything lentšu le lengwe le lengwe ga ke batšhaba batho bano re tshwanetse ke gore re yage ka nnete e seng gore re yage ka go bebana sefatlhego ge ba tshwenya wena mo ba le magadi a bona a ke tšhabe go itsena ka ba bona ke ba kgaphele kua thoko ke go boditse straight o paletse ke e gompotse moroka a ke sore ke moroka gore semalego ramane ba lekile go bontšha gore mama o fa ke batho ba ba rong di-advice ene wa bona mama ge motho a go ratane a ka se o fe advice e seng yona go ira gore batho ba o phelang le bona ba rong kudu batho bao ene ba go diriša diphoso ene diphatlho tše motho a di tsebang gore na di sepetse jwang a se tsonang ke dire bja mo direng ba emiša ka mogore because nnete e a tsebega ene le gona nke gola a theetse ba mošate gore maphodisa se a buswa le matlerikeng ba re bušetša nto o bitse ba gaphane ande ba le boledišane re ile a re latamba go mokgaetsi tšatši le re tswa re makala tšatši le mphonetseng ke fonetse sole ka re mo go sole ka re sole go na le taba e ngwe se yona kale e thoma go a intshwarela botse
go thoma go mokgaetsi o tere phatlha kwa gae so re tswela meeting so lo tlina jara meeting ra tshwarela meeting 8 floor instead of nka ba re tshwarela ka kwa gae ka mokgwa se le ya nka ona ra tshwarela 8 floor after the meeting ke tsamaile le dan ka mokgwa motho re mo latile le mathomo ke botse mmago mokgaetsi so ka re mmago mokgaetsi ke a go gopela go na le case ya gore go tloiwa court nga di 17 ka di 20 ka di 27 so mmago mokgaetsi ke gopela gore o no re direla favor and then o busetse phatlho e ka gae di 27 tseo ge di fihla a re ne mmereko le case eo a e sa le case because diphatlho di boetse ka gae re family and then a re kgone go ya kua batho but o re exposa so much gona bjale o kgonne gore o tlemo o so a botsa soli o ileng mong a ke gore o tlile mo ka lebaka problem ya dikgatsedi o boditse soli wena soli o moditse e leng mong a motsola gore dikgaitsedi tša gago di a ntshwenya jale le kgono ke tša sephetho ke a radio borangwane bomane bomma wa ka kua gae ka moka bana ba borena ka moka mo ba leng gona ba maketse immediately gore wena wa re tšea lekgono re tiša radio mao mokgaetsi ke go kgopetse gore anything ke kgopela gore ompotse ga gona le ntwenyanenyane o ileng wampotse yalo ka mprofela gore no ramogolo ke go boditse wa palela a e gona and nna I was willing gore ge o ka mpotsa anything ke tlo tšea action ene se seng se se sona ke ba dilo di fele di itlaganyana ngwanyana re šoa le wa ditwintsi wa robetse mmediana ga mmaka o ile ga bajwa a roma soli a re soli ke le gae a roma soli a re nke no botšane mmago mokgaetsi kua matlelekeng sa la re ko tlola bana o reng a sa bue ba tlogo potse di bolela maaka ba ya matlelereke ba fitlha kua soli le mmedi mona ka šala gae mma a sa phela gabotse mmago mokgaetsi a botša soli le mmedi a mare nna ratšhope ga ke sa tla mo ke leng gona mo RDP go lokile re tla bonana ka mediro a go jwa o tša soli le mmedi a mapele o go fetša mowe wena wa bolela ka mokgwa go re mmarawa mo leseng ka ona mokgwa wa bonetaba mara go ne nto e tsamayang a kere mmela mo le go tlhokofala go bodiša ke mmela mo le go tlhokofala ra after lehu ra dira meeting family kana gone bana ka mongwanyana gošu wa ditwintsi o robetse ngwanyana ga go wa mathomo nyetso o mo sa le ka gae a botse soli yena o ke mo latelang mosenya ditaba a re bo malome a re lena bana ba mmediao gape le tsebo gore mmalena a sa le go o sepetse le o nyaka step bana ba le ba tša lephatlo a ya go sesang gantse o direlela gore yena bana ba ba tswe ka mogae a kgone go fula mmeo right e lokile batswadi ne e kwagala gabotse now ke gopela gore batho ka moka ba mokwe gabotse go gopela o botšiša ka re stene se ke se rekilwe ke na le monnaka mošate ba tseba nna le monnaka re rekela gore re be le motho wa ka nna se sefe se ke se rekile gore e kopa mapele ke pakere o sa tlo o bolela gore a le monna ga wa ne motse le wena o le motse tena re se rekile ke wa tšhoša dikago right it's fine ge se tene se le gona ngwanešo ne gore re se ba go wena le monna ga wa kere ba ga phana ba se tsele e sa le bošaile gape taba eo so that is why re mo re a lokiša kere se tene sewe ba ga phana ba tlo se lokiša ba tlo go lokišetša sona gore e be sa burua bona ga botse mara ka morago ga gore le wena o lokiše diphošo tša gago mo go bona gopola gore lapa lela la gago ga se lapa la nnete selo ke se ba ga phanela se ba go begela lona and gore ba go begele lona ke gore o swantse go be le peace between wena le bona then ge go se di-peace between wena le bona o ra re wena o tlo no dulela go gore ke sene sa ka le monnaka mara ko sedimong se tlabe se sa exist and then mediro o le bana ba tlo nyalwa go tlo ba le mahu go tlo ba le ding then o tlo phela o berekiša sefane sa ga phane gona ka molalapeng le la la gago wa e le e le gore ba bapalela ke go se tsena ka baka la gore tlabe ba sa se tsene then here is my advice from both of you to both of you taba ye ke nyane kudu e nyane bonnyane ba yona
ke gore motho mollo mong a be honest ka gare ga pelo wa gagwe and a dire ntwe e lokileng a sa titirele a direla the entire family le bana ba gagwe Mogadibo ka pelo tshweu gore mo bona re ya go kopela go ba bona go ka palla meeting wo nna ke sa tseba sesi ge re ka palla meeting wo then re tla no dula then re tla mo emela sampoko sa badimo tjatši le sellang o tlo bolela ke kgopela gore Mogadibo o tšee thoto ya gaphane o iše ka gae and then ge o fetša go bušetša thoto ka gae Ramanesho go tloga kgale a go eme nokeng ena nyaka gore dilo tša ka lapeng la ga Ramogolo ge di sepele gabotse ge o fetša go bušetša phatlho ka gae go tlo ba le meeting ge go hlokagala re ka ba gona on that meeting now we don't mind re ka ba gona to that meeting go netefatša gore ga gone o mongwe a tlo kgotla mo mongwe ka leitlhong ga gone o mongwe a tlo bolelang dilo tša ngwaga go feta kapa tša maabane ge re yaga re tswalela chapter ya kgale re bula chapter ye ntsha ra dira dilo ga botse go tswela pele o bušetša thoto go fetša go bušetša thoto go tlo bitšwa meeting ge go fetša go bitšwa meeting wo o tla be mo tlo ba gona go tlo bolelwa ka taba ya stene sa ga bo go a bolela ka taba ya stene sa ga go sa gore ikopo ba ga phane ba bolela gore ba tlo go tlhabiša ka mokgwa wa mohuta manko ka jwang and then stene sa ga go ba tlo go begela sona jwang gore le wena o kgone go dula ka ga gago le bana ba gago ge bana ba ne le ba banyalo o kgone go ba nyadišetša ka lapeng la gago ba ga phane ba le gona gore ba tlo kgona go ruta le gore ga phane ke ba re ba nyala mohlong ba nyala mmane ka re wena mmane ba monyala jwang re a kwana tabe magasho ke nyane a inolokang godimo ga diphatlo tše di le gona Mogadibo ge o gone le phisi go ya ka mokgwa rakgadi a ileng a e bolela gore be bantši ba tlo gore godimo ga tsona ge wena o etšwa motlhong o tekela mokutswaneng wa gago barawa mara ntle ba topa mepete mebedi a topa otroponyana a topa grocery carpet ke thoma gona mo ntse ke bolelang ka gona ke natso ba re nna le ena o kgona le gore ka nna ne se se ba ile mokhukhu ba ile mokhukhu ba mokhukhu ba o fentshetse like ba mpoditsa di ditse pleke tsela ka mabitso go tsore ba a hile ke mokhukhu le re ngana ka ya go teng ka tsa phatlo ila ka mohala ka e ba go teng so tsare ke ha thoma Ramogolo o mo a bolela a re na o kgona le o ka nna le ena go ntlong e and then secondly go bane le ntho taba e le steke tšhelete ya gore da ba itse ba itse papa go ne le tšhelete e tlo tswa e le gore tšhelete la ba sa itse gore mamaka ne ntse go ne le tšhelete e sontse tswe mo ene e be le gore mamaka go ne le fault ya mabitso a itse ka re le ka re sokotse go ntsha death certificate so mantse re dilo tsela di ba sharp tšhelete ya tswa e tswa sontse e tswe go papa e be papa re ka tlhokofetse e be e rahela ya mamare ya rahela mo nna la usa henga ba butsore le kry le tšhelete le kry wow aba ikriya aba ikisi mara na le kry ne le ya mare and then he ke ya kwale before he get ntse ke le mo processing go ne le motho mongwe ba tsere briefcase ya papa ka di ne le payslip lo tsotlhe lo tsena ba mpotsa ka tsona so he fitla kwale ba itse ba mo systeming mabitso ka mantši o ka re more than 4 and nna batho ba mbala ke ba itse na ba mpontsha gona mo systeming le o teng and o a sa go mogae o teng ba on the system a se ba wa ibona ma and mona mo systeming mona batho ba le ba teng ba le so he ke ba botsa bora khadi ba re di case ela e tsamaile le Ramogolo mo so nna ka nna gore case ela e tshwere ke bona bana ba yapa so ba le ba mpoditse gore without nna tšhelete ela ono re ka tswa and then go tshware gona mo briefcase ngwana a bolelang ka yona briefcase rile re itša briefcase ka mo briefcase go na le dilo tša papa go bana le di-stifikelo ka moka and mmerekong wa papa go ngwano ba nyaka ngwano a tlatše take over from mmerekong wa papa go ngwadiše gore ge ena se gona wa tsena wo
linyatsia ba tsamile ka briefcase la ba tsamile go nka la tse go briefcase la ka ra ina ka briefcase ngwana a khone go di pampiri a ye mereko yena le ya buti ba tla ilokisha ga tseba gore e bona ba tla nka ya rabele ke bona e mishaba tso before bolela nke le skela le bala gore ne le ngaka kremo ene mpotlana di taula sho di ka tshulwa mo nakongwe le engwe ndene tja re botsa rena di bona eng ke ra gore re kushisheng re skela no bolela di dotse re tseba gore a se di nnete re le bala gore a re blank ka moka a ke se se bonya go bola something before ya go mogale nna ne ke busetsa for phatlo ke re phatlo o busetsa gona a gane go e busetsa na le go tsebala re busetsa mo re tsere ga bo papa rena gore ena o tsa rena o tla le senamelo a ena metja ga gabe street e swanetse e ga bo mogalabe doesn't mean I will again so the every time hele tla le etela go re go tlhokopana go tei nako ha kwa ke shapo dilo tse ke dilo tse re ke di jakela ka mo jarate no le shia jarata ya go e lo re no a sana selo a sana motho wa ka tlanga mo ha tlile motho o re bala kae hele ke ile re kopana ga a ke re nna ba itsa ka tshwanno tla go ena the reason why says e swanetse e ga mogekolo ne remember gore ga mogekolo ke moshato wa malapa ile a mabedi then dilo ka moka ga tsona gore phatlo ye ge e tlo tloga go ga mogekolo a kere le mo babuti o re yena ga e hloke that much go era gore a ka no se le problem ya gore a ka no lokolola pelo a ga re no mane o ka no tseya raka and then the reason why ba be ba re o ka se kgone go nna le yena a wa tshwanno ya go ga gago it's not true a se nnete wa khona gore o ka dula ga mmane ka fase ga mabaka a rileng wa khona gore o ka etela ga mmane ke rata dilo shikile sepetle ga botse ka gore go ndwane a go re le ka etelana ga botse a le tshepane le go tshepana jwale mara ge dilo shikile ga botse o ka khona go ba etela di kgaetse di tsa gago la bontshana bophelo la tlotlishana and then go ndwane a go le motho a le rakileng ga phana ba le rakile Chedife. Luo. Mara jwale wa tsaba ke thoma ga era ga emanya no ke nya go kusha something the reason why ke tlonya ka go phirishana le khopolo ya ngwano le ya mma ra ngwano shu o boletse ntho ngware o ile dikgadi tse le bolang ka tsona gore di a le tshwenya ka mo mpo e tlang go nna ba paletso wa ile paletso go emapele kwa gago jwale tele o reporta jwang o ramogolo wa bana ba gago ke re ra ngwane sho o ile go wena ya o te pofile a re wena ge le palana le dikgadi before le ka dia anything reporteleng ntongole o be a sa palle go dira le dikgaitšedi tša gage ene ke nagana gore dikgadi tše le bona ba nyaka go bona lapa la mma bona le ne le motho ka gae mošutu ka go le gabotse and taba gore le paletše ko go ya kua go rangwane gore le mmotse o ra go bole ntongwe a ya tsamaya gabotse a le gona ke nyako botsišana ka gore le re be le reporta go ramogolo le ile ge le reporta go ramogolo a lefa maelane ramogolo bana fela re tswang le ditse ka moo a ke re lena le re ba le rugile la tsamaya ke nyako tsoro ka nako le reportela ramogolo gore ba re rugile re a tsamana ramogolo o rileng ke yana ile le police station a se nka re fetola se yana ile wa re mama marema pele mro se se shwe mishitse letsogo pele ke nyako butša mogadi bo mo ga go kgonagale gore ke re ke founela rangwane ke re rangwane ke ne le bothata ba gore rangwane a se ka bolela selo potšišo ya moroka e re ramogolo o rileng ka nako lena le tsamaya le tlalea ba gore ba raka jwale re a tshepela ramogolo o rile o ka se no ra re selo a go kgonega o swantse a se bolela sesi nako mama reportela ramogolo bo le gona
le rile ge le mmotsa le rileng re le ga re mmotsa na re mmotsa ba ka ka lapeng ba re sepele ka mo la fetolana nna wa ka nna bona go ditse decision go tla ka nna bana ba go shiba mpale re ka bolela le bona kura a re nke mo fetsa ga botse kura ba bolela bona mo nganga se o mo tja se o mo tja o bona between ramogolo le mme ao le bona ba le nnete ka moka ga bona wa tseba re wa e burne ramogolo a baki o ne burutsa ka leshidi wa sa ba bitse wa ya singa re bana a bute gape ka kua gae ba re de khaitse di diraka musadi ya bururu and then ebile ba re ba tsamaya and then baki ba kgone go ya ka kua ka go makala wa jwale a di ya se o ifeditse le bona ba le ba noši and ke tsona lotse ke di diang gore taba gore wena o utlwa le ramogolo a bana ba go e go tshwanela because o ka se fetse dilo le yena a na noši mola go ne le motho mongwe a o ilang gore ge go ne le mathata e tla o tlo o ntsebiše nna tabe o bolela mankgaetsi ya gore o ditse sone ka kgopela ba tsa mankgaetsi pelo ya ka e le bothokudu for wena and ka nnete kore ke bolela ka nnete gore dilo tse ka moka tsona ke di dirang ge mpona ke ema emalwana ga ke mpe ke sa emaemele lefela mothako monna gago ke bolotse le ene ngwana ra ngwanaka ke orile le ena sebešo mmogo so nna le ena re be le so go tseba wena ga botse be re le so ba mphounela conentry ba bona ntweo implashan pelo ke ne motse semanganane motse so ntho e ke beng ke duma gore e be gona ke gore motsemangana be le motse ke go botse ka re tlo go ntšha ka moga phane semmušo mmago mokgaetsi re ya go dira lalapa la gago re a tseba gore mothako a swa mafelelo so wena soli ntho engwe le engwe soli e le nna le mmotsang yona mo especially e tla e tswa go bo sister soli a tse 2 minutes after I call wa mphounela a mpotsa a re shiba o ba thomile a kere a re shiba o ba thomile ka mokgo ba e thomileng ka gona mathomile ke o boditse ka ore botse le den ga o palela ke nna o botse den soli a mmotse is fine soli swantse gore a itliše mo go rena nna le den and then re dile ka ntwe soli wa kgomola ge re bolela le ba so e go paletse ntho ka moka ga yona go fitlhelela ge re tlo bolela mo mmagomokgaetse ene ntho ya gore re bolele mo e bontšha o kare ga re ratane because mo re tlo bolela dinnete ene ye nngwe ramogološi mama a ke re o tlisitše sello sa gago ene o ba swarišitše a kere so maikemišetšo ke eng ka morago ga gore re boledišane le lena ka gore o ba swarišitše ebile o buile o tlile go rena o nyaka thušo ene o nyakile thušo molaong jwale o tlile mo re go fa dipolelo nna ka morago ga dipolelo tša rena o wa go dia jwang ka gore o diile melato mebedi jale go ne molato wa mo go ne molato wa kua molaong o begile melato mo gobedi ka lebaka la sello ka go fišagela potšišo ya ka e bonolo ga e tla mo na o fišagelwa e le gore o nyaka go hlola poelano le ba bogadi ba gago goba o nyaka go tswa go bona peacefully goba o nyaka eng kore gabotse wena go tla mo ke gore o tle o bolele le rena re boledišane le bona le sekatlo le sa ya go seka kgoto le tshwenya di-magistrate di kgone go lebana le melato mengwe ye e leng gore e tloga e nyaka gore ba lebelelane le yona ka ge e le gore le bosenyi mo nageng dilo tsa mohuto go diba banna ba le ba berekang ka mole jwale ke nyaka go botsiša wena mama gore na o tlile ka lebaka la go nyaka poelano le bona na o nyaka poelano le bona o nyaka go boelana le bona na diphoso tše ba go lemošang tšona wa di bona diphoso tše ba go lemošang tšona sesi o bona phoso tša mama gago kae wena le eng gape wa tseba sesi ga e le gore o morwedi ka gae santse o be le nnete ka lebaka la gore mme o mana mme ke mamago ene mamago ga e le gore o dia phoso ge o rata mmago santse o mmotse nnete na wena ka ge o le ngwana morodi ke ra o le ngwana wa mme o bona diphoso tša mama kae
because mo re le bontšha e nngwe taba nna e ko botse phoso tša mamago because wena o tšhaba go di bolela sa batho mo mamago a nepeledišano le ba bogadi ba gage one sa bobedi le a tlaleya lena a le dule fase la lokisa taba ge bone taba ka gae a le lokise le a tlaleya ande mo le tlaleyang gona a le kry solution ya lena ke go tšhabela pele le sekile ke maphodisa le sekile ke mošate ka gae ba le sekile taba lena e padile ba lemo so phoso tša mama Shidi mama ga ane ba eletše ga ba mo fe maele a maraite le tšhelete tša papa go ke a tseba le tlo di nyaka ene ke sure papa go ngwadišitše because ema pele ko go botse because papa o ba dula le mamago for 6 years and le nna ke le monna ke le so ke dula le mosadi ke mo kry-ile ka ngwana ke tlo mo ngwadiša ditšheleteng tšaka gonkwa a se phoso ya gago ebile a se phoso ya mama papago o be a go ngwadišitše ditšheleteng and le ka se phege ka gore ba tlo systeming ba go bone and wena a o ne phoso gore o ngwadišitšwe and wa bona sesi bone re ko go botse ke nyaka go botsa nnete mo le sekela nogana le dilo tše le bona le dilo tše le di tsebang ke le nnete go le a tseba gore papago o ngwadišitše mang le mang tšhelete ya papago gore se ke a tšwa e nyaka mmu yes le se ke la tšhaba go bolela e file nyaka nnete ene monnodi onkwešiša ene abuta bona o ne lerato go bona wa mokwa a tšhabele go bolela gore ba gona on the system ya gore papa ge ba bangwaditše ge nkile le mo ba ka se bolele wa ekwešiša o ba ka se bolele o batlo no dula no rebile a ke le sebebile ba ka tshole ba kry-ile selo mara ga šala bolela soke go ra gore he is willing gore ge e ka ba gone le se le swantšeng le sekgwetše le swantše le sekgwetše he is willing gore yena a ba ke phatlo tša mmare a ba ke phatlo tša papare mara o re a di bue di be polekeng e right e seng gore di tle go nna a re lokišeng ba mmane mmago a bute o robetše o botša ke nna jwale mmago a bute o robetše mmago a bute a robetšeng o mmago a bute sese ke a bute a gole ge papa wa kgonne go ngwadiša a ntše a tseba gore mo gongwe wa ngwana wa gage wa madi o go ratile o ile ga rata mama a marata le bana ba gage and ye o like re ka se tsene ne bile ye o re ka se napela tsena kudu mo go yona e malapeng ka mokana gago so nto kgolo se sena e ke le kgopelang yona ka lapeng la mama la gena ke nnete because if o tloka nnete o tlo palela ko goga le bona mogolo and wena o tsebe gore neng kapa neng o ka nyala and wena o ka se re go nyala go ka se tle ramogolo motei ka mola ga gena ga botse re kere tšatši le o nyala go ka se tle ramogolo motei o le reportang go yena go tlo tla borramogolo go tlo tla boragadi batho ba re ke boragadi ya lena le a rata le rate mama ba re ke bo mogadi wago o a rata mama ga o rate ke bo mogadi wago ande se ke se kgopelang go bo mama as e le bo mogadi bo ke ba kgopelela tshwarelo go se e leng gore no o ba šaeditše ke ba kgopelela tshwarelo mo o ba šaeditšeng gone ande ke kgopela gore le wena o ba swarele mo ba go šaeditšeng gone ande ke kgopela go se sa gone le mphata ngwetši bogadi e thekga ka bomogadi ngwetši bogadi e llela go bomogadi waga bomogadi bo bogadi a se gore santse ba le tshwene santse ba go swara ga botse mara nnetiši yona mama nnetiši if re sa ge lapa la gago papa go monne o tlo tsogela borramogolo maatla gore ke nyaka lapa laga that's why o ka go botsiša re go ya court le yela go nyaka peace poelano goba le yela go baka thoto na ene ga ile le nyaka tša go baka ke le botša gone bua leso le ka se wine se le sebakang le ka se se wine ka lebaka la gore malefo ge re thoma re bolela ka pako ya court re bolela ka molao
so kinyeji in community of property kinyeji. And then ha ke nyala mosadi o mongwe ke santse mosadi o ke mo sentse dipampiring tjaka. And then if mosadi o monyane o riagala re nna ke go a sala a baka tse di leng gona a ka se di kwetse because khoto e tlo go botsa gore no monna o dilo tse e leng gore di gona ka mogare ga lenyalo ke tsa gagwe le bana ba gagwe ba mosadi o mogolo shidi. That's why ditšhelete tša papa ga di palela ko go tswa ka lebaka la gore ba nyaka monnong. And nto ngwe ke nyakang go botsa abuti papa o robetse o šetse le boramogolo ke gopela re godimo ga ditšhelete tša papago o nyakele mmane ya go stene o nyakele papa go stene mo gae le ka leba le stene makgweng ke gopela papago o mo nyakele stene mo a boloketseng gone ka lebaka la gore papago monna gešo magagabo a mo batho ba geno ba mo dilo tse dintšhi go di nyaka ba godile bagalaba ba tse dingwe di ke go bela boima gore o ye go di riela ke o dulang gona o nkwešiše boa gae o nyake mosadi o dule gae o tsoše lapa la mmago le papago ande ke maekarabelo a gago a butia gore o hlokomele lapa le ke gopela gore o se ka dumela gore lapa le ke o le lona ande ke gopela gore mmane ga a ne bothata a se ka tšhaba go go founela a re ngwanešu ke ne bothata ngwanaka e tla gae go fitlha gae a go botsa re ngwanaka nna tšaka ditabašidi ke ne bothata bo boso le bo boso le bo boso le bo boso ene ye nngwe tabaši abuti le sesi e tswang ka morago ga taba tša batswadi bopang family ya lena ya lerato ya ge e le gore bana ba gola ka lerato ka tshwarišano jwale ka bana ba motho mama go le taba tše dingwe ga di go tshwentše tlogela go di botsa bana di lekanetse go botsa bomogadi bo ditaba di aka dithaka di a fapana ditaba di aka dithaka go le taba tse di nga di nyake ngwane o sa le monyane ngwana ya re nkondama mna ya tlhalogane le maphodisa ba moditse ba re wena ngwana tlogela go tsele ka gare ga taba tsa ba bagolo ba botsa mme o ba rena wena mme o se ka le bana thata ba tlo go etsa ka re ga molete ba palela ko go gontšha because nita ditaba ka baganyana nita ditaba ke gore wa bona ge ngwana e sa le monyane so a e ba le tlhalogano tše dintšha manganga go ba ditshele tša batho ba bagolo o tla nyala o tla palela ke tša bogale because tlhaloganya gage e thomile go naganalo tše e leng gore a di a lekana mengwaga gago go ne tše dingwe ramogolo go le monyana di a go lekana ga botse o ne o ba kgole le tšona mara because of o ka re ka tšona go ya metseng ya batho go fitlha o tsere tšeo di kgona go direla ka gageno ka metseng e mengwe ka se dirile thomile tse fela ba gona ka buela gageno ke mola go bona batho ba bantšhi ba bua bogadi gantšhi so in closure ka mogola ke e boletseng ke sa bušeletša mantšu aka mama le kgaetšedi aka phate le boela ka lapeng la mokgekolo ra ngwane ke maikarabelo a gago a gore ge phatlho e fetša go goroga bana ba ba etla ka gae o bitše meeting noko ke tshware molomo mathako yena o wa ka mogae ka mogare ngwane o na le monna wa bile motlhanga soli ke warisa ke gore mmeo ga mošalla ebile a kgona gore rena re keng soli wa sa tleng why soli a sa tleng kabe soli ke yena mongalapa le ena o e leng gore gone jale ka gobane o tlisitse semaka mo are no nna dikgaetse di dinthata ka gae good right šiapagana soli o kae soli the main man le moriphatha e tšo re letlago wa tseba o rileng molabedi ya šuša and wa tseba gore gabotse monno o bontšha tseleng thata wa tseba gore wa ekere so ke kgaetse di akane a kere wena o repotela yena motho mo jwale ka ramogolo wa bana ba gago ke se ka tlhokere jwale ka motho wa gago jwale ka ramogolo wa bana ba gago akere and then ge o mo repotela jwale ka bana jwale ka ramogolo wa bana
o swantse e be monna ke taba tja ka gae a se tja gago a se tja gago a bolele le bafo gago e ba gape go le bothata ka mo gae taba ke sekete nke reng roko ba ka duleng fase re ka go fa mohlala wa gopola mata la bobedi ke la bedi gore ke ka fetna bona go botsa kere ke ne taba bothata bo bong ba batho ba bangwe ba tsantsabele batho ba lekile ge ke ba founela ka moka ga bona ba leng involve ba re no yeo e hloka gore re tle rule fase pele before e ya koo jwale wa e bona rie ke ye nngwe ya tšeng ke be di diregile ge nkebe sodi a ile a botsa banna ba ba gago nkebe ba ile ba bua ba swara meeting jwale a di tshwenye di fetile ke tša mama ke reng go wena ntate Mogale ke go nna ke leboga ge e fitlhile ke leboga thata ge e fitlhile mo because batho ba tseba gone le dilo tše dingwe a di tsamaya wa bona ena monno re bolelang ka ena ba reng di sodiwa nna ke kgopela gore le re go buiwane moka le bobedi ke kgopela gore soling ke a tleng magadi mo santse a mmitša akere ga bitša ke mogadi bo otlo a bitše ke wena mogadi bo akere le gona re ka satle a ne nnete gona gore wa tsa monno re bolelang ka ena o tsa o bua mama a re tlo e tšhaba ka kapa monno a go botša gore speech yang goba le tsamaya ka ya go diegang a le nnete ke ena a tlhola tlhakatlhakang le batho ba bageng potšišwaši mogadibo ga a sa tle lebaka la gage tla ba ke kweša re wena santse le tsebe e ka ba eng gore a se ka tla because wena o reporta go yena ene o llela go yena ene jale ka mothuši wa ge e le gore o nyaka go thuša why ge o lla o mmotša re wa nyakega jale ka mothuši wa ga go llelang go yena a sa go tlhege ge e le gore a nyake go tla mo wena o nyake go lokiša ditaba le family ya geno e tswa go yena reportela boragadi mosa ba e leng gore le mogala ene wa tsa putšha ka ke gore mrene ka botse ke nyako tseba gore mmao le mokgala bo sa le mosayeke wa motlhanka relationship ba bona jwang ke nyaka ono tseba re na le lenyalo kwa motlhaka ga gage soli a morwedi a gage wa bobedi be re le lenyalo so mme o ile lenyalong kwa during the week o ka re ba la boraro somewhere there mme o ka fitlha kwa morwa wa mogala bola o botsitse mme wa re mago mokgaetse a ke re ntho e šetse kore ntho e that's why ke leboga ge e fitlhile mo rena ka gae ke di-dark and time sole o ka fitlhe relax gore ba bjala re ka re nyaka sole re tlo e dira so nna kore yona e right ka mokgetlileng ka gone wa bona mme o ka fitlha kwa motlhaka a botse sole o na le bana ba kae 4 ke 4 a kere salamino robetse ngwano o a latelang kwa mafelo ke mošimane ko mowane because ntho ba e tseba ba e kwa kwa gae mosadi a sole a iketla a itshime ke motho a fokolang so o fokola mo e leng gore a se mosadi o ka mošomi o kwa malao wa nkwa mose ya go le jalo o a dikwa dilotse o a di bona dilotse ga a sa tle gae all this go tshwana le yona nako e ko botsa kere beile kua a palela ke go ya gae be e sena mo fela so bana ba le kua ba itse ba ile ya ba tshwenye so mošimane o le gore le mme o ga fitlha re mo ena re mo mokgetse bo mpotseng o memile ke mang ka mogae o itsere kae ngwana o itsere go mmaga a sekenka nyaka go dila go bolela le ena mme o sala sepela nako a seka ja lenyalo le reng wa bona gore ntho e iriša kae mo familing wa bona gore ntho e mo familing e riša kae now we expected gore ro mokgwetsa kua nna ke ile kwa e le friday nagane gore mokgwetsa a fitlha kwa ba re mago mokgaetse o fitlhile mo thabo o rile go yena a re mago mokgaetse ba botse mo gae mo momile ke mago wa bona gore e fitlhile kae ande bele malome o tsebo gore le gapeletša gore ge le ya go lokiša taba ya mmao sa dilo mo gopelela tshwarele kua lapeng la ragolo because le ka e lokiša ka selena male tsebe gore bana ba mogala bona ge e le gore ba itseba taba eo le mmaong gona gore o lokiša nto e leng gore e tlo loka ka moka ka mare ka moka e mama ke kgopela bodiša taba ya ramogolo e gona ra e gona nna mogonna ya gona
e thomile go ba gona neng e be e ba di tse di gore a bana ba go ba tsebe ke boragadi ba ile go ba tšatši lengwe ga re fapane ba founela bana ba Soli gore ba ba botse gore mmago mogaedi o dula le Soli wa go support-a Soli ene ba re a re support-a o ya mama se ke gopela go diša wena ene ke a tseba gore ke mpotsa maaka taba e gona ra e gona wena go tseba e se gona ge ramogolo a etla le dijo a ija go robadiwa ka gae a o mmone wena nana wa tseba tala ke tla go inyaka kua matlerekeng go bagišane ba kua because ke tseba ga bena go tseba ga bona ke tla inyaka ka tseba gore monna o o ba robala ka mama ke gopela le botsiša la mafelelo ene a re tlo botsiša gantši nna re tlo le tlogela nna sešo se babaleng nna taba e gona ra e gona na ba ke dikgwirikgwiri ba a ke batho ba dikgwirikgwiri ke batho go bolela tabe e seng gona lelapa la Soli ke dikgwirikgwiri kore ba ke dikgwirikgwiri lapa la Soli ke dikgwirikgwiri ka baka la gore ge ba šalle ba go botšarena o memile dima be ba ka se go botšiputšo yeo e le gore ba tseba potsišo ko na mama wa tsere wa e ke go botsiša sone gone jale ramogolo a bana ba gago wena o reportang go yena a boloka monna gago wa ya se a mmoloka no eo ke e bone eo e bone ke nna person that's why ke ile worried and le wena se se bolela ga wa e bona o kwile ka nna clear gore nna ke le concern so ke lebeletse gore mara funeral ya dimane tsa majwa Soli mo kae position ya Soli kae nna ke ime mo Soli ena o kae ile re mthako a tlo tsamaya a tlo tswa ka magae Soli tswile ka tšharata o tsamaile ya ga bo mabela le re ka mang Andries resto puse e tla feta Soli o tsamaile ka koloi a ga malome dinestele ba re ge ba tloga ba mmitša ba lebitša lena ba re Andries ke nako ke 5 o'clock ke nako ya go tlhoboga a kere ge ba re nako ya go tlhoboga re Soli o ka tla bolele batho lepokisi Soli ba monyaka ba seke ba mo kry-a fologo a kere a tšhabetse ka mo next door ga sete a kere ya re ge lena le sepela le ya dirapeng e re boa dirapeng fu ena o dutse mo lago mama ke gopela gore e kelenyaka nnete le re botseng because re ne lo tšintšhi santse re dirile and a re tlo leiša radiong re bona gore taba e ya kae potsišoši why motho le reportang go yena a se a boloka monna gago ge o se wa bona selo yena go boditse gore funeral e sepetse jwang ka gore ke malome o ba santse a tsena ka gare ya kamora e wena o dutseng mola a tla bule lepokisi mo ke yana ke banga go botsiša re diaparo tša ngwaneso di kae ke ye go mo apeša gona mo ala a botsiša selo a o a bona selo ebile wena gona mo lesa boa le reporta go yena wa e le reporta go yena e le gore gona ga o palela ke go ka le thuša ge lekgule le gona potsišong mo šiona ba ile ga ba ilela le yena a ilela o ile ke nna le matswala sese a ene molato re a radiong ka la bobedi aka taba lena re tla nyaka ene re ikry-e kua radiong re kgona gore re swere taba re bolela o founu o mongwe a re taba eo e gona ke a itseba ka tšatši le le so go diregile ene yona a re bana re a e bona gore e gona a re bana ene taba e ke tabeolo a bonna banna le ka ge ke ile o tswela pele ka dilo re go nyakela thuso mo le go nyakela thuso motlhamong a tšhaba go bolela pele ga ka le ngwana wa ramogolo a ka mo founela o mongwe sa sa lena ke tšhaba go bolela wa tseba gore o taba ya gago o nyaka gore go lokile
potšišo ko rena e ile ya ba gona la emiša goba total a seng ke e ba gona goba o ile a lekana go le motho motho kgona o leka e ile ya ba gona ya emišwa goba motho o nomakala motho a go tlhokomela wena o sa tsone go diegane mama e ile ya ba gona ya emišwa o nomakala ge motho a go tlhokomela a tsena le ka dikamoreng a buka le bana wa para le ditumba tša gage wena ke rara mama o makala ka motho a go tlhokomela a tsena ka dikamoreng a buka le bana ge ra ngwana a fetša go fologa ka morago wena o ya ka pele ene mo mokgaetsi wa tsaka ke gopela ke mang wa botse so le wa ramphegeletse gae pušo wena mama potšišoši na ke nyako kore wa tsa mama if o tlile mo o nyaka thušo re nyaka go fa thušo and a re go fe thušo re tšea lesite nna a re le tsebe mama onkwešiše nna a re le tsebe and ntogo ke nyakang go botša ona batho ba tlo tšea gore wena o tlilo nyaka thušo godimo ga maaka onkwešiše nna monna o be a iteka go lekilwe wa emišwa na ke potšišo wa tseba mo bolela nnete ngwanešo a ke re o nyaka nnete a ke re o nyaka nnete mama ene go nyaka nnete nna re tlo kgone go thuša nna re ka se go thuše godimo ga maaka mama o se hloka thušo ke nto e leng gore santse o e tsebe thušo yona ba hloka go nora o hloke mama potšišoši nna o be a go thuša le sale le e thomile go ne mo e emeng na o ba eteka e eme tabe o gong jala e sa le gona e emeneng sa ngwaga go feta ya o bona yona yo nna re leboga ge e eme tše dintšhi a re sa nyaka go di ikwane and wena o ne maaka o bona wena o ne maaka wena and wena ka maaka gago sesi a ka se go iše felo ngwanaka ke kgopela gore wa tlogele maaka if o rata mama ke kgopela ngwanešo o botse mama o thuse mama ka nnete mama mo a leng gona o tlhoka thušo and o tlhoka thušo e leng gore like o tlhoka maele o tlhoka gore dilo tša gage di loke di be gabotse ge dilo tša mama go di loka o lokišetša lena gonne le lebelela gore family e jwang e kwa bohloko no le yena mama wa mmona moroka a phela gabotse o kwa bohloko mme o mo lebeletše wa mmona a phela gabotse mmeleng mmeleng a ga a phela gabotse ka sore ba mo gapeletša ene bona ne mama o bona go ntwe o e dirang ka lapeng la ga phane a se yona bona gore o fitlhile ka lapeng la ga phane wa dula le ya phane a se phoso go dula le monna gago it's fine o ba tlhofatse ke mosadi ba swantse a kry-e motho o dubantše lapa la bomošimanyano wa le tšela le phatlho ge o fetša o tsena lapa la ramogolo wa bana ba gago wa le o dubanya le lona a se utlwe ka phise ga a phane moso wena titukiše mama titukiše o kgone o phelela bana ba gago le wena titukiše o kgone o lokišetša bana ba gago dilo di a dilo tša nnete mo bophelong diphošo le gona di a direga mo metseng mo diphošo ya go swana le wena o idiang le ramogolo wa bana ba gago di gona ke tše dintšhi a e thome ka wena nto eo ene ntwa go kweša bohloko wa mmona o ke ngwanangwanyana o tlo nyaka mara a ka se loke because as long as a ema le wena godimo ga diphošo tše dintšhi tše wena o di dirang go ra gore le yena o bona di lokile ka ka di dira le yena kwa swantse ga tlae gona e sa le monnyane ntho gore a ka no dula mo a bolela makakaka ka go se le thaka gage mo ko monnyane ntho sa le monnyane ene le nyaka go lokiša eng godimo ga maaka ke eng ntho se ke le lokiše godimo ga maaka batho beso
nke re lokisa dilo re lokiseng dilo godimo wa bona ko gore ke nyaka go lokisa se a go tshwane le ke gore nthuseng gore ke tsweng ka mo wa bona ge nke gore nthuseng gore ke kgaogane le family ya ka apata then be le ka rogolela maaka le ya bolela llakana dinnete tse di leng molaleng re di bonang and mama o ka se loke wa mona ena mmamogolo wa bana ba ka bola kua mohlanka o tlo tlhokofala very soon and o tlo ba le madi matsogong because ka letlhakoreng le leng you are the cause ya go rabe ka gare ga malwetse a leng ka gare ga bona ga gone mosadi kapa monna o a ka dumelang gore monna ga ga tsamaya e go dula le mosadi o mong income e kowe and if e le gore ka lapeng la solo go na le tlhakatlhakana then o nyaka go tekwa jwa e le gore tlhakatlhakano e bile gona ge wena o fitlha please mo re ya go rapelela mama re ya go rapelela gore family ya ga phane e go swarele o dirile diphoso go lokile diphoso di dia ke motho ga di ke kota and motho o kgona go senya mara ge ba mmontšha diphoso tsa gage o tshwanetse a di bone and a di lokise then ge wena o bontšhwa diphoso tsa gago mara o sene ke go di lokisa ebile ngwana ga go emelela moke na o ya kae le moredi yago o mo rutla eng gore e be mosadi ya mohuta mang go sasa wena wa bolela maaka sesi ke nyaka nkane wa rabela maaka a gaga boletsing wa go bolela maaka o sa bolela maaka sesi o sa bolela maaka o ka re mong wa ditaba o bolela nnete wena o neng wa nonyewa ko tswela pele o bolela maaka so batho ba sesi re batho ba bangwe batho ba bantšha ba re kwešiše motho o kgona go nyako tla radiong before lena le tla mo radiong re tla mo le tseba gore le nyakang le tla mo re tseba gore le nyakang family ya bolena background wa ga bolena e jwang ke tseba nto ngwe le ngwe le go botša nto ke tsebang that is why Elisa ne malgré que vous fournez qui est Elisa ka Elisa Elisa ki mo ditse ntlo mo gore the reason why re nyaka di voice clip ya go bolela ke le baka la gore re romela mogala and then re fetsa go mo romela yena o tlo tšea clip ela a bolela le badimo ba ga bole badimo ba bo clip yewe a nyake taba ya bona e feletse ka moka la re kwešiša a re radiong ka taba ye a senkeng a e hlola yena a go le tabileng ya radiong ya fela le maaka aowa ke gore ge ke be ke founela Elisa o mphile yona nto be ke mo kgopetse gore ntlhalosetsa le mama ke mo founetse go founetse le wena ke thomile ka wena then ke fetsa go tla ka wena ka la ka go Elisa then ko go Elisa after Elisa ka tla go wena ke le founetsa mporo ka moka ga bona le gona kua ga mašiši ke ba founeng go rathora ya monno ke kry late me Elisa o ile ga fetsa go bolela ka mo kgopela ga ke ka ke kgopela gore nto mo le ngwe ye o e boletšeng especially ka morago gore ke fetsa go bolela le lena ka kwa gore ditori tša lena o ka access teng then go lokile Elisa ke kgopela go nthomela WhatsApp re rometse mogala then ke ka mokgwa re diang ka gona romela mogala bo rambula then di houranyana tšeo tša before radio goba a day before radio or 2 days before radio o wa inyaka that's why ke be ke re bana bešo rena re batho fela moso mara e se monno ke ngaka moremi lebitso la gago so yena go ne ntong a ka se tsogile go ne dilo tse dingwe e no bera ka se tsogile a improvile mara ga a ka nyaka gore go direge gore ge e ka ba mme o wa idia e ba kweše botlhoko bona le ba babedi a ka e dira a ka e dira that is why go ne le radio ka gare and then go ne le ngaka moremi ka gare a ka e dira wa tseba go ngangiša motho a bonang nnete mo go wena so wa mo kwatiša
ene a ka e dira gore ge e ka ba ka nnete taba e gona ya gage le sofi e ba kose bohloko bona le ba babedi ene ntle le mowe mara batho ba modimo mme wa bajo wa tseba ka mme wa bajo a ga botse lebelela batho ba ya radiong ba tsena ba ga ba santse ba tsena go ba le ntwe e dia lepheko le lekgolo lepheko le bile gona ya bona so ra kwisisa gore lepheko le a re tlo ema ka lona nke re le lateleleng ra bona re loge leano la go bala re tlo bolelela le lena re nyake go tseba gore thuso le ka ke ra mohuta ke se ke foletse mmao ka motse ka ba re go lata o waswa wena ga itšedi o ye gae o go kgopela o te kgopele tshwarelo namba one ya go bolela maaka te kgopele tshwarelo ngwanaka ene dilo tša gago di kgone go bofologa nna re thuša mmago ge re thuša mmago go bula dilo tša lapa la geno nkwa gabotse ke kgopela gore wena o te phe task ya go lebelela diphoso tša gago o di lokiše ene ke kgopela gore wena o te phe task ya gore nko fele o bolela le mogala bo ke a botiago onkwa ene ge e le gore o nyako gore lapa la geno le agiwe le la bomonnola le agiwe malapa a tloaga ke lena le thuša maa onkwa ene mama o hloka gore kakapa a tšee founu a founele mme kua go ba kgopele ba santse a kgopele bommane ba mo kgopelele wa tsare tabe e ikiša tabeng e nngwe nna ke wa le bontšha nto e nngwe ka lapa le la gara ngwanaka lapa le la gara ngwanaka le na le problem lona ka bolona le na le bothata bana ba ba ra ngwana ba kwana go fitlhelela mo e leng gore nna ke bapala Midfield ke blocka Suli ke nna ke le mo gare go fitlhelela gore Suli a ba re mo nna Suli o nna le Suli a founela nna ke tra go founela Suli a respond a ka bona gore ke call ya ka I respond lebaka la ka le gore le Suli gore go be so ke gore net immediately ba re ba lla ke bitsa Suli ke Suli tla clear papa le mma ba sa le wa ke re na shetse bana ba ba lla jwa ge Suli a lla ka ba ke ba botsa gore re kgona gore re go le friction ye nngwe serious and Suli wa nna gore a ska respond the call jack is because a tlo mona me o le yana go nna we are always smiling ke la go botsa nnete la mafelo ke kgawana le mmeo ke ile ko RDP ke le go mo gopela gore tja phafya ga phana o itsheka gae ke mutsa maseng le go ke ditsa makae mo e leng gore ka go ba ke a bona ka re tja le go tswa ka gae nna re mo gopela go le ntšha semusho ntwe e di tša ditlhong ka mogolo tšweleng ka bona ka gae and then bana ba ba rangwane a ba kwane bona self bona le bosobi ka moka le go nna le ba kwana ba le diriso ena le ba kwana ba le dirine after 2 months go betsa nnete ba tlo kwana ba e felo ya ntshwenya because I'm swimming ka mo gare ga di-problems tsa bona every now and then and I'm the only one mo Suli a re mo go nna re wa bona go ka fe gore le go nna la ke mo a re fetša mo mosadi o botša Suli everything e diragetseng nna le mosadi wa tsanga re senkere gerulana re thoma go ebulana le kgono lebaka keng the day ya tšereng phara banna ba ba gešo ba ke tsamaileng le bona ka babedi ba lekile go ba boi mo go ena nna ka leka go montšha serious le gore mmewe this is not a joke ke kgopela gore o tšee phafo ya ga phana o e bušetše ka kua mokgwa o sepetseng ka ona ka kua gae ga o amogelege at all ke lenyatso le legolo la lapa lena ke mmoditše so gona bjale a nkwe bose and nna ke sa mokwa bose still gore ga a ka no dira di-corrections tše fela and then it's fine nna ke na problem le ena so nna ke wa ramogolo nka se kgone go robala le yena mosadi wa mfeta ka dikgati ke a ba feta wa ntshwara a ke kgone go ya ka kua mara yena Suli ga a kgonne go ya ka kua ke phoso e tshwanetseng gore ba ikgopelele tshwarelo dilo di sepele ga botseneng keo ke yone e lošang lapa le because rile re ya kua matle ga bota re ya go bolela tabai re botsa bo malome nete bo malome nete go ba re e bula fela re re problem se yona mosadi o tswile mogatša semangano ke phafo o tsamaile ka gae taba gona ya re malome mfišafa a re Suli taba e tlhamile ko wena
ra kwa gore wena o phaya mosadi o la o semangana theto straight mo e leng gore be re tšhaba go ibolela openly so le a iphega like nobody's business a bona ka kwa gae o mogadi bo dula le bana a kere go na le bururu wa mafelelo go na le last ball after nna ke ikwa rumae ke botšiša sole a iphega mo go nna mosadi a bina go bolela maaka ke se ke motša selo ke thoma go motša today so after ke kwa rumae ke latile mošimane wa ka mogae wa mafelelo ka re mo wena ka remana borobotli a tla mo bona ka mane ke fuwa taba e so ka lebaka la go wena o dula ka kwa gae o bonang a re nna ba nthekela jwala le mmago mokgaetši and then after that abuti wa tsamaya o robala ka kua le mmago mokgaetši is that so so kore ewe ka I believe halfly so tšatši le ke ileng ka I believe ke tšatši le re be re tswa kwa ga mareng so ntwewe ka moka ga tsona lwetse ka moka ga tsona nna ke kgopeleng soli ntlatleng ka labobedi le Helen le Elisa ene ke tlhabakile mmerekolo le Elisa bana ba rangwane ba tle mo ka moka ga bona o mongwe le mongwe a bolele nnete ke kgatlha ke mmeo ga bolela nnete ande ka mokgwa a dirang ka gona le go tla ga ge mo nka go sola a go soli wa bona badimo ba bereka ka tsela ya o ka no re wena o emetse gore rena re tla dira so ya gore mo kitimile wena o ile ga go moremi ene o tlogela rena so gore badimo ba bereka anyway ya go kgona gore pholosa so nna ke leboga ke re kgonne go tla fa manebete go tsa ke kgopela rodi e ngwanesho o founele ge o ya go ba fa report Elisa le Mamashishi le swara le mmeo whatever ya a le dirileng yona gore o tswa go teng ba pelo tša lena le moswareleng gore dikgopi le lena di dira gore wa tsere go ka swara sekgopi le wena ka boena monna sekgopi ga o be le khutso ba le problem so and then ge le swarela mmeo le tla le swarela lapa la ge ka moka kene and then le kgone go phedišana le ena gabotse le kgone go phedišana le ena gabotse diphoso tša gage wa di tseba ke motho o mogolo o tla di lokiša o dirile diphoso o tla di lokiša wa di tseba ankere la bolela tla re kwa re tlo swarelana jale ke nyako tseba gore jale mogadi go sa tlo tswela pele ka khotho ela re sa tlo ya seabuswa khotho na wa tseba re yeo rangwane o e boletše kua moragonyana gore ge re kwana re le bagankwana ka mo and then mogadibo a bušitše phahlo ka ga a phane le dutše fase lena la tepolela then ga di sa tlhokagala tšela a re kwa yena emapele mogadibo wena o reng nna ge ke tlotla mo go kakapa be ke tepoditše gore re tlo lokiša dilomo ke khansela khotho e ke se maikemišitšo a mogadibo re a leboga ngwaneso go tlo loka a ko botse mama go seno khansela khotho e abuti a fe boramogolo tšhelete ba ye mošate le boragadi ba ye go reka tenetše pedi no stene se se le gona sa se a se rekileng le ka re go bona matlere se mo re go gona re go ntse go shota sa bo wa se ba ke ba botse a ke itse le botse ba mo ditse fela okay ke gopela ba botse wena o be le stene mo gae o ka ba le stene magweng ke gopela gore le sa mo gae se le go a ke mara ka stele le bolela nnete swantse di be gona ditele mara se mokgekula e la se bolela ga a tlo sepela a re woki le mmedi mo a robetšeng a ra woki ankere a ba le mma ba ne papa a re isaka o kane ke isaka o stele sa ga se segolo a re ola isaka ka no ba ka mo mmedi a ba ka mo gore ba tlhokomele lapa la ka se ke la tsena ke dipudi fela ge le gore isaka wa dumela gore a ka ga ka gae wa le ka kokwa a kgathe so bale bana ba mmedi a mankere ba seke ba le woki wa ka kokwa tseba mmedi ke ditwinsi la ge tshile le robetšeng jale woki ge e le gore wa dumela ke mogapeletse a ka no re ka kua ga modula a ya ga
thurumunyana ya gabo ka bua No ya ka gore wa ka botlhoko gore yana o nyaka jwang Bana beso. wa e bona And e re ke le botseng ntlo nngwe ne. La bona dintwa. Di emisha badimo. And then re dintwa di emisha badimo. Di ra di a tsena ka bae. And re di ra di tsena. Ntlo nngwe ba di gore go gona kana ntlo nngwe le mo go lo sha. La ipushesha. So a re boleleng a botse gore ka khotso ka peace. Mogadibo wena o nwa le o tlo go founela ramogolo o tlo go founela ke sho gore wena o tlo founela ena o tlo founela wena go tshara le sebetse jwang o no mo fa report o ngwane shu and please ge a ka ba negative mo di mogadi o dire di kwanela o se ke be wa ya le yena o go dirisha diphoso Pela ga ka se phone. Ka rona le gona o fetsa two. ga ka se phone le wena o tswe mo go yena ga nya ka report o tla founela ba ba gabo a ke re ga fetse 2 weeks a sa go founele wena go mo founela ka ge o reporta Go ke a phone a di sorry. bona o reporta wena mo tlo ke tsamaile ditsoko kua ke buile re kwanso kua re kwane ba ka gae re kwane re a go dula fase ka se ka gae nna ke go kgopela tshwarelo mo ke kgopelang tshwarelo gona le wena o tla tlo te kgopelela tshwarelo tša gago nna ko te kgopelela nna le bana baka ande nna ke boela ka gae ene bona go dula le bana baki ba swantse ba o bona gona leina le ba reng le gona on the system ya papa bona ba swantse ba kry ditshwanelo tša bona le bona ba kgone go te thabiša ga di dirile dilo tše botse ba kgone go dikiša dikolong jale ge dintwa tšeke di le soki e napile le bona a ba kgone go kry-a se e leng sa bona ande mama e go botse ntong ngwene go sasa bana ba batlo go tsogela maatla wa tseba why o eme ka pele ga success ya bona gore ntwa ya gago le ya ba ga phane e thibela ngwano ke gore a lokiše dilo tša gore ba ba kry-e dilo tša bona and then mo ba yang go lemoga bona go dua le bophelo bo a re setlhefatša ande mogala o ngwadišitše and mama ke ena a blokang dilo tše ke ka gona le batho bale ba tlo thoma ba tlo jikelana ba tlo go tsogela maa so o tlo rate rakgadi ka kua ke ka go lena a se ga lena ke ga go lena a le laole selo ka bua ge di fitlha ka bua le ya kokota koko then ba le dumela ba lefa ditulo la dula fase ga le ne molao o le ka o fang ka mola lapeng la gore le nyaka gore ka mona go phelo jwang o se ke go apelwa jwang le dula malapeng a lena akere and le ka se tše melao ya malapeng a lena la nyaka gophe gore melao ya malapa a lena e phelwe ka ga bolena ka ga bolena bone le ne dipuru tša lena ke bona ba swetseng ba bone mathata a lapa le lana ga bolena and then le sware le mosadi wa modimo magadibo o ba swarele whatever e ba go dirileng yona e sa go swarang ga botse o ba swarele ngwanaka sese o swarele borakgadi yago whether ba le gatile dikgontse ba dirileng mo ba senke mano le swara ga botse gona le swarelane nke re tswaleleng chapter ya maabane re buleng chapter ye ntsha ya go dira dilo ga botse ene le la betherile gore le dira tsone tse ke bana ngwana a di bolelang a re lena le ile kua la ba botsa gore khabanane aowa a ba re o e dirile rakgadibeti a ba re o e dirile rangwane o re ge e le gore ke yone le maloba ke boletse nto ke sa e tsebe nakenyana re iruma magagesone re irumeng re tseba gore la bobedi ge re boa direpoto di tlo reng mogadibo o ka kgona neng go lokiša taba ya phara ge e ka ba o ne mathata a ditransporto o bolele re sa le mo then re kgone go bona gore na re ka go kuka jwang ge e ka ba re ka go kuka gore pharo e e boele kua then la bobedi then e re ya kua e be direpoto fela gore aowa re kgonne mo re paletseng mo re kgonne so re paletse so le waphane ba gona le bona ba ka bolela kere if le ena a palelwa ke ra gore
nna ka mokgoki ke a ikwa ya phara a kere mmeo o ka gae o sepete le phara nna ba ka kgopelo yaka dilo di boele sekeng nna ke tseba mme wa le ka gae a boele le phatlho e morago a ka kwa gae ke tseba mmeo a le ka gae a ke tseba le RDP le ge ba ka re bana ba go betse ko RDP a ke tlo kgona go bona bana ba gore bana ba go betse RDP a ke tsebe ba dula ko and mama gondwele we are the part of this family ne ge o ka role ka mola lapeng se lone se o sa ba sa go lokisetsa gore o kgone go kry-a stene then o kgone go aga ge o e ba le mathata se ka tšhaba go tlama ka moremi se ka tšhaba go tlama ka moremi o eme mola batlo go tsentšha o motlhalosetse gore tabela rileng ra e bolela e boetse morago jwale ba ntšhogetse maatla gape a kere ka gore gondwale ge e ka ba wena o tlo o boela batle ba go tswela maatla gore a re go tshwana le gore rena re molatlhetse godimo ga mollo a kere jwale o lokologe le mo ga moremi otle gore gona kua rediong kua o founele gore kaka a kere seakremao wa tseba rakgadi mogolo ke kgopela gore yo go bolela le ba banyane ya go ba botse gore taba tšela re tso di lokiše le bona ke sho ba re kwa mo baleng gore taba tšela re di lokišitše bana bešu ngwana phoso dira gabala mo lebaleleng ke ngwana motho o swanang le so le wena mama o ba lebalela ke bana ba ke kgopela ba e ka gae mo mogala ba go ba le tlogetseng gona a boloketseng gona ke kgopela re le e ka gae ka ge tate a re no kwa gore ba reng a ba re buša phatlho wena o dule mo o dulang ba re boa le phatlho le tle ka gae onko gore ge go ne le bothata re tle re tsebe go go šireletse boela ka gae mama go boeleng ka gae le tlabe le lokiša ditšhelete le abuti then re tlo kgona go kry-ela stene ka ge ore o le stene ba tle ba kgone go se bega ke o hlabišo o bega botsa ke so re kgopela re ye ka gae o kwane le ba ka gae moetši ke go sepela mediro ya family moetši ke go ba gausi le bo mogadi wage gore ba kgone go rekišana ditaba ake bana ba ke ba kgone go tseba molao wa ka gae o teng so ka kgopelo kgolo mama wena ge ba go founela ba re ya lesepedi jwa le rile motho mo tša ga botse re bona kua be ke ile gona be ke se ka ela wena be ke ile go babelwa nna jwale nna jaaka ditabo ka di tla loka bogadi wa kgotlelelwa fela le bona ba go sware ga botse so re e fetša ka go wena mama go sasa wa mola maphodiseng wa ba botša batho ba mo di nthobela ke batse ke tsere thoto ke boela ka gae nna ke boela ka gae le thoto tla lebeng dihlatse le rena re tlaba gona tla lebeng dihlatse nna ke tepoelela ka gae le bo mogadi waka maphodisa la berekang mola matlerekeng ke banna ba le metsi a ba kgatlhe ke ge mosadi a etswa ka gagalapa ba tlo go kgapa ga botsebile wa tsena ka gae ba fitlha ba dumediša a ba tlo tliša ntwa ba tla be ba etla go godiša nto botse ye e leng gore le ge mehlango ya go khansela molato ba tla fitlha ba gone boja le magistrata re no batho ba le taba ela ba e lokišitše e gabotse bonana le tše dingwe tša di-case so re thoma go fokotša ene mathata batho ba le sega mama batho ba le bolela batho ba thaba ka lena le thoma ngwaga gabotse ke January gondwane thoma ngwaga o le ka motseng wa bogadi ba gago bane le bageno go ka go bala ba tlo o botsiša ba gore makoti a rena o go betša le kae ngwana rena o go betša le kae ro ba fetola re boelang ka gae sese onkwake boelang ka gae ke gone ra ngwane ka gae gone batho ke le a go fitlhela phela le bona gabotse ge e le gore le nyaka go ya staneng ya staneng semmušo gabotse ene mama mo go ba bang e tla re go alafe go nyaka mmereko e tla re go thuše o kry-e mmereko le wena o nyaka mmereko sese e tla re le thuše le kry-e mmereko le kgone go kry-a mmereko le tsoše lapa la mmago lena abuti ke kgopela gore ba tlhokomele ge go le sešegwana se papa go fileng ba ngwathele se senyana ba ngwathela abuti and then le sepedišeng dilo gabotse so re e fetša ka gore a kere mama ore wena o rialo ore o tla ya wa phumula molato a kere ke a kgopela le go sasa le go tšea thoto o boela ka gae fete mola maphodiseng go ne banna mola go ne bana mola go ne banna le basadi mola maphodiseng go ba botse gore ke boela ka gae
go ka bona ga ka nega o ga kantšha ke di-transport o bolela ke ka gore a ke re ka nako nngwe o kry-a o sene tšhelete di-transport o di akiro eo le bolelang eo ke re mohlomong o tla napano ya raba go nna le sekhwitsa ka lebaka la gore bone ba le ke january wa bona ga bona gore dilo di emelo transport ya go tšea phafela le yona kua gae tšhelete o na le yona ke ka mokgwa ba galabe ba ba botšišang ka a ke re ra gore a ska diega a tšhaba go bolela a sene selo ke bokae terekere go tšea dilo di iša e tloga kae matlhake lerato okay no transporto re tla go a re mokuti nna re tla go bolelela le ba transporto then le boele ka gae di ka lekana ga flori di ka lekana lori e kgolo a o thata no re tla e lokiša it's fine ene mama after o fetša go bušetša diphatlo tšela kuane o bo o tle mo o tlo phetha ditaelo a kere swika ke a kgopela umphaunele ke a kgopela nko bolele le nna ke a go rapela nke le boleleng le nna ke nke ke nokwa ke le bone ka leitlho la moya ke ko gore le phela jwang a le mpolediše a le re selo dilo di a direga nna ke no bitswa separapara dilo ka mo ene gabotse mme o go ka mmona gabotse a se go rolwa le ba lweša ke taemane gabotse ke ena a tsebeng mo gare ga bona serious batho ba a se go balwa ba lweša kole ene ka no mmotsiša le ena sala ya ka kua gae go tseba moloma ka mo bula kwa ke ne wa ba senke ke le swaraneng ka matsogo le yakaneng mo swaranang ka matsogotle se sore and then go pela bošiša mo diaparo tša ka tše ditšero ka aldrop dikobo tša ka tše banka potso di tšere ke mang a di na motšedi metimela ka gae mama before bile re phetha taelo re ya ka gae re epolela semmušo mo go neng dintwa go neng dikgogano-kgogano go ba le dilo tše ditimelana and o kry-a gore ditimetše gantse di šetše ka mogolong kwešiše so yeo re tlo e lokiša se bothata eo and le ge e le gore go ne le motho a di tšereng mme o nyaka go batla ka tsona re ne le ngaka moare meetingeng fela wa sekolo gore mo go ne le ditaelo go ne le dilo tše ka moka dithušo tše ka moka e batla go thuša mama and then le gore di ko kae go diagalang ge e ka ba re nyaka go tseba re di ko kae re tlo go tseba re di ko kae ge di ka ba bona ka la re sa tlo bereka ka kgopolo fela le ka go semoya wa bonagana bana beso re swarelane re a lokiša ke ngwana waka re a lokiša se se olokologe a sa mphounele bona dipholo go foune wena o motlaleo wa mmona moramogolo le mama wa mmona o diang ka go rapela ngwana ramane boelang ka gaya ke se ka ra tšea lotsi ka le ka pafa swara lo tšhelete kua mmerekong mara ragadi nko ba swara ka letsogo nko ba botse gore o ragadi a bona o mmamogolo ka kua gae a go bona modumedišo o mpotsa mogadi o mofa letsogo mmotse o mofa letsogo ngwanešo o lokile nna ke sa le tše ke ne le tsona go se ne sesepe sa go tlhatsa gore maotwananyana ke le romele ke mmoditse o mara a dira ba mpolediša gola ke ena ba botšang gore monna o latle mola bobedi